alofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Fia foi toi whatalofa i sio tātou utunu, i au si mea lau whafonga ngā ruenga taulongolongo le nei aso. E whaas fulu miliona valu se lau wafe tā lale vai ngā tupe o loo tutoe. Mai le miliona tā la mua na amatai le polo keti o le tasi le miliona, a wale ati na e o nuu mafio anga o i tu malo palota e limas futasi. O le seleni leo loo tutoe ina ua maea, o na wha amatuu le se fulu miliona lua se lau wafe, e tapena ai ofisa o fono whaavae, ma whaatawai mea whai ngā ruenga e whao ngai ngā ruenga sui o le komiti, ma le au whai ngā ruenga lo wha ngai o ia le ofisa, mo le whaatinoina o ati nae. O lea tufanga mua na aluaire ta ilua se lau wafe mo i tu malo. O le whailo ai ngā tositala ma le tamai ta i minsta, o le mtanga aluenga o tinama tamai ta i ati nae o fio anga maanga fiso tai, i le whaai unga o le tausanga le tenei. Na ia whailo ai o le tala o le tupe o lo luma na inei, o le a folasi ai le pāle mene, ma le vai vaenga o se leni o le polo ke ti miliona. Le ua wha moe wha o popo ai ma vai ngā tupe, e ta i valu se lau wafe mo i tu malo. Ma maua ai le tasi tesi ma le valu miliona, e fono wha vai o i tu malo e limas futasi. O le no wingo se vai vaenga o le a ato ai ma le 5 miliona e maua i le i tu malo, i le 5 tausanga o lo wha ngā salo nei, o le paia inga lona se furufitu a le pāle mene. O le whaaiunga le masino me o le tausanga nei, e whata ati ai le tala utu o le tupe muri a le whainga malo o iei nei, a o le whaia le isi palo ta tele. Ma o le fuafuanga tau tupe lea, o le a whailo ai ma fuafuanga whai o le polo keti o le miliona, mo i tu malo palo ta uma o le tātu kutino. O le whaaiunga o le masino nei, o le a whaamutai a vanoa mo fono whaavae, e le maua lātou vai ngā tupe o le miliona tā lalo na lua. O le tuai atu o lātou ripoti, o le mafu anga leo le tuai maua o lātou vai ngā tupe. O le whai o le suenga e sa idi eile to mai ma le sila fia se tangata, e fia avea ma whaamasino le whaamasino ngā whanua masuafa. E leo mafua no se tau mwhainga e whaafinga tā le sa ilinga. Ai o se la asanga e whaatau ai le tangata o le a whiriwhiria, lona vala awina, ona o mata upu tā ua i whanua whaaleanga nuu masuafa matai o mea sina alea tunu, o le alato tangofia masuesueina. Wa whaeroa lea tūlanga i le lesitala sinia, o le whaurulunga fo i leo le mtanga aluenga o whaamsinonga, ma le whaafoino mata upu tau whaamsinonga o whaanga solo ai le tongiina o pepa suenga, mo i la tau na talo sanga i avanoa whaamasino o lea whaamsinonga, lea e ono to finga ua avanoa i le teminei. Wa whaeroa le whaurulunga po le ofisa sira o mtanga aluenga, le sunga papali i John Taimarangi Afele. O le whaatau ina tere o le tuwhinga whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa i le nei vai tau. O le ngata ua whaia suenga mo i la tau e au sianga wa mo o mia, ai ua si i mau wadunga i fo i whaamanuianga o te tongi. E peona si fia, o avanoa i e saili, o whaamasino. O le whaamasinonga o whanua masuafa. E leo in tama i avanoa. Wa o la tau ia, e whaamasino ina me ta upu tau whanua whalanga no masuafa matai, ale atunu. E whaato ai mai lumo le whaamasinonga. E te tau lava la, o na fili i la tau, ua matua i la tau au sia a ngā waa mo mia, mo nei avanoa. Lea lau e sao lele le saunanga, e leo le whainga le sa whai e le whainga o le awala o le whiwhilinga i aso o mawai. E fau tūlanga lea i le whai o le suenga. Wai, mantua fo i au tanga vaia. A whai mai lau tārsanga, e ono fisilingia po oe na whai al tārsanga, po se isi na whai al tārsanga on your behalf. A o le whainga lau suenga. O lea ka ke vaaya kwa, o lea sao whai mali tangata le nā palai, e tari fesiri o le suenga, i le taimi i whaatūlanga ina. Pela tasi la nai tu e lea ua whaaofi e tonu le awala fau lea, i le sailia o tātou whaamasino, e le ngata ina whai le suenga. O i la tau la e pasi ma le suenga, o na whato a o lo leo i le interview. O i la tau fo i la e whaamania ina le interview, i e whato a tu mai lolo le whautuanga le komisi. E lo eisi anga fo i le whaafainga tā, le whainga le whiwhiringa, a o le anganga ma le naunau ta inga. Ina ia mawhai o na whai le whiwhiringa i se tūlanga maa ea le lei. Ina ia mauani a tātou whaamsino, ua au sia le anga waa mo mia, le ngata o le tūla whono. A le malam anga i le tū ma le anga nu. Le whaatino ina tono le whaamsino o whanua masua.
e pe tau ese la titi la wa tu langa le si el tu le wa ma wa lunga ya le tu langa fo le ama na ia ma le alo ia o le nga luenga le whaamsino i whaamsino ngo whanuma soaf ai le whiwhiringa le pe o tau ese ese ai pe a fua i le whiwhiringa o whaamsino o le whaamsino ngo sori ngā tūla fon ole anganga fo na tonga vai wa temi nei o mo ngari si ti o tongi o whaamsino le wei nei o te whaafitai e fo i le kapeneta male malo i le nei si tanga wifi a si te leo si tanga lea o le tūlanga tonu lava na e tauna i le tatou whaamsinonga e tauna si itia la tu tongi ma whaamanianga i le tūlanga fo i le tau mawhai ia awan ne i tilo fia le ngā ruenga whaamsino i le tūlanga le whaapiotani e tatou le pride a le lei e tu tongi ma whaamanianga whaapena fo i le tūto tasi le whaamsino i le whainga o lona tiute mo lona wailawina whaamsino mai o le whaafitai o leo e la ngā tūlanga lea wae o whaisita te leo tongi lau e nei ma o tāua foi la te leo tongi o le tōtelo tangata ia o tuistar sanga mai ia o tangata ua o lo umia ni whailonga ma universite i lau ai foi la tangata ia o tar sanga mai i le i whaapeha ia whasala mo whaamsino mua e se avo o iei ni au vaenga foi ia ua i umaurunga ma universite mtulanga whaapena o ese mai nei tau fo ai o tūlanga o vai mai ia o le ne ngata i le nau e vea ma whaamsino au tūlanga foi lea o le lei ia tutoki ma whamanianga e mau e whaamsino le sunga papali i John Taimalelangi a Fele o le lesi tala sini o whaamsinonga ma le office city o Pulenga o tanga luenga o whaamsinonga ma le whaafoino ma tā upu tau whaamsinonga o lo whaawau na malo lo whanau o le atunua no le tuuanga umi ma le whaamoe moe o le whaai unga le nei masina e a mata o na toea e umai mo le nei tausanga fau o le kolisi mawalunga le kale sia sofitu o le toe fio mai le lumaya o le a whero i whanau i le whaawawina o awa onga le lua wherua lima ma masini siri o na mana o mia o computer laptops e se furuvadu wa foa i se Sa Maria anga le lei mai Seattle i Amerika Stasio whaiwhi au o lea kale sia whaamautu le United States na whaawala i eile tālu sanga le Palestine o au le kale sia sofitu o le toe fio mai mo se fesoa soani e pe o na maua ia masini tāua e whao ngā e whanau o le kolisi. Le sarua le vai soneina tau au ai le Palestine, whapea sui o le kale sia ma le kolisi mawalunga i le lawaya, lea foa i e siria le lua se lau afi tāla Amerika lona tau atoa. O lo umia sa moa le pale o le tausala o le Pasifika ma le tausanga ua mawai na manu malo ai, le tama itai o moe moana sa wha atoa swenki, lea na ia umia fo i le manu malo o le pale o le tausala o le atunou. O le tausala o Samoa le lua olu o wha le lua olu o lima, le tamaitai o li tara Jeremia Allen, o le aia toi fina wina le tauvanga sa idi eise isi tausala o le Pasifika, pe tu mau peo na umia e Samoa le atu langa. Wa wha iloa le komiti o le tauvanga le nei, o le awhia i le atunu o Solomona e le vai aso mua le masina fo o February, o le ua amata wha atutu lau papa wha iloilo, e wha lau ilo ai le tauvanga, ma o le anta o le tausala o le Pasifika o iei nei, le tamaita ia moe moana sa whaatoa swanki, ua mua whaalawi loa. E valua tunu o le a wai o lātou tausara le tauvanga, he au fiai Samoa, Amerika Samoa, Tonga, o le tausara o le atukuki, Papua New Guinea, Nauru, Kiribati, ma le tausala o le atunu o Solomona. O le aini tausala maisi atunu o le Pasifika sa Masani, ona a wai lea tauvanga e pe o Fiti, Niue, Tuvalu, whapea motu o wea mo futuna. O le tauvanga o le tausanga nei, e whāsui o tunu Polinsia, o tausala ia mai Samoa, Amerika Samoa, Tonga ma le atukuki, e lua sui o tunu Melanesia, o Papua New Guinea ma Solomona, ma le lua o tausala mai tunu Micronesia, o Nauru ma Kiribati. O le aso mua Februari a amatai le porokalame o le tauvanga o le tausala o le Pasifika, i le atunu o Solomona, a sa ini le manu malo i le aso vadu o Februari, lua o lua lima. O winga whale tonu o le tau o lo a fiairo tātu mutanuu, wa whailo ai le pūlenga o wafu ma tāulanga, le tāpunia le tu mau le wafu tele ia pia, le ana amata tapuni le aso lua o le nei vai aso, mai le ilo se teimi e toi talai. O longo inai le pūlenga i lātou uma e masani, o na whao ngāle wafu inisi o aunanga ma tautua, ai maisero tātu mutanuu lau tele, i le whai ai o lea whai unga. O le sarua fo i le vaso ne ina mōni mawinai ngā luenga na whaia i le wafu ia pia,
I le whaapiina atu le langisi o lo whaia ngā luenga, i le o ngā sami o lo ngoto ai le manua o le manawanui, i le awinane o le uta mua o sua ue utu, i tāne te tele o lo i le wafu ia pia. O le mai ave se o le auta o sua u mai le manua o na toe toso ai lea e le vaa toso vaa i te fito ala sa fata o le langisi, mo le wha aua wina o le ngā luenga o le ave se o sua u, mai le manua o New Zealand o lo ngoto ai. Wheroa ia tai au i se whaapoponga, saifu. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Te whaponga maro le atu luu le awina atu lona lua tanga te whaponga i le so i le tautua mai o tanga vai tipi au tanga vaia. Awina atu muli pe antane tuna fitu i le api api. Ste venga le tala tau e wansi pia maro le tala tau tunu. Lo tu maru vela pa mawina o kilani lua tolu lona maurunga maro maro o e se fulu mane lima. Lona manu le fiapi sabringa mai sauti sipo sulu lai leo manu sipo i ia lo awani si bainga o akinani bainga mo ata au binga po na tau ani mai i le aso ata au i le stopi lo so limmer verpa boina mo ata au lona manu o ese o mono o binga le tau ani mai po i le aso paraile sulu lai tu mo awa lo so pan verpa moina i le aso paraile mo manu le fiapi su malpa Binga po ina tau e. Nō mau ele asto na i losu pan vera pa moina le asto na i mono maru le fiapi e se pulu ma le pā. Ai me awa po nisi tainga au kinani. Patalo wasi o tātou turu i Samoa. Pea o maua mai leo wa losu lima minute te aisi malua i le aoli. Oro pāpapa e tiri e mo leo wira lo pali e tonu ane tausi o tātou tunu u ai mana tua pea i lau te tano. Lua suru ima le mapu pana lo i Samoa. Ia maron manu le fiapi e lua lima. Se vai ngai ap no pa tolo po uti munga le mapolo awa fa to la toa. Sau ai kai taia. Kai koi. Kai waka o le ima mo. E o mai siva te ia lo ko su manai o mana wala papa. Ia lo awa pa uti munga. Se vai ngai nai wai kanto roto roma tau po tarnaki manu tu. Olo awa le po uti timu ina lo pa manu ia pe ia o ngalu pa kua ine panti o se vai nai pe plenty pasa mai kin country kispon moxtel la mo Wellington ia olo po uti mungo lo awa po se vai nai wa rapa pounds the north maybe amazing ta ranga manisi mai no tu tua oi te pa ia pito la lo sa al kala stete mo no tu tua oi wa ma ria ma lo i ma ko te o mo ma lo wa ma Ia reri, sa venga nā tala tau. Ia me fōsi o tātou te nui sa mō minisi vaenga o nuu tūtua oi. Ia wapu ea pōt kalame whanga solo ina ua. Tūlai mari tātou taimi, ia le ua. Luas rono mra minuto o te ale tu las malua tau tua pa o de radio Samoa suklima iwa tolu a mo. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval sa lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le lima sa lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval sa lau fitu whawha, lua lua fitu. Oval sa lau fitu whawha, lua lua fitu. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu.
O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suwi alingila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Samoa Ulenga ua faa solo atua Le faa mai po I ua tau leinoa Ai ona ua e tamau a inga ile oa Tumua pule a inga mana tawa Tanga ile sami ua so ole masa Toe liu le whaau tanga Tangata ia ola male fia fia Ole ia soa whainga tale soi fuanga Whaanoa noa lo tama fau fau Inei mau tala ua sala lau Ei ua tatoe o oia sa paa pau pau O le malo mo tangata lau tele O tangata po I le pale mene Pe lango lango mai lo tatou sai pau tele Tumua pule a inga mana tawa Tanga I le sami ua so o le vasa Toe liu le whaau tanga Tangata ia ola male fia fia O nei a soa whainga tale soi fuanga Matanga lu fo I ua mo atu Ua tau lea I fo I se mamalu Paata sina I le ana to so paalau fala Ta I o le tamalu Alama to sa sa le papao Se manu I o Samoa moa tae au Pule a ina mana tawa Tama I le sami ua so o le vasa Toe liu le whaau tanga Tangata ia ola male fia fia O nei a soa whainga tale soi fuanga O nei a soa whainga tale soi fuanga Jojo, shio walele Jojo, shio walele Jojo, welo walele Ai moa mai teime Ai sei lau mai lewe Jojo,
shio valele. Jojo, 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 shio valele. Jojo, 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 shio valele. Mr. Tano, Jojo, first class na valele pero Mr. Tenary, hey, pati popo, awala ba na iba mga pelo mashay. Sila yaw sa mila follow le upinga maway fole ang ay mo singa yemo. Mama sito mo lang uso Katerina legasan yung Josephina Malas Ethiopia. Sao chiao, neyaw, full mo fika. Tumit pio pa may ulta si Jalon fay numero la fanga tano ika manuna saki may ya. All the dirty bully red wines Billy Balaganja. Pagasin yung may malapo po. Elava uwi Kobe 24. Elava uwi Kobe 24. Sang. Pero vaya de sang me falele. Lulu may ini musika. Falele ay besyo mea. Siye mo bimba. Yo chapa pe onia pa au. Falele mo le ea. Falele mo le ea. Ding ding dang ding dang dong. Villa dance for a little shit mic. See for side tongue up on my two. I will have a kid to get pay oil expect. I'm out of spot will it damn dilly do. You know my love can make a Mickey Mally jungle. Hello my love dahil na mali mapuleo. Vaya may daw shalom. Ang mga oil ayo shalom. Elava will have a sabo. Elava will have a sabo. Pepe ayan malele. Fi ay to kengi. Siba ko bay. Musika Falele ay besyo mea Siye mo bimba Yo chaka pe onia pa au Falele mo le ea Falele mo le ea Falele mo le ea Falele mo le Attention all passengers, we're skipping time. After me and Captain Tanner, I'd like to welcome you to Lulu may ili musika Falele ay besyo mea Siye mo bimba Yo chapa pe onia pa au Falele mo le ea Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Ai tole mai lua spupa minute ona tāna o le tona tasi nai minute so tai le mana pionga le i le pole o le tui mana o se autos tāne tona tasi o tautua sunga ia se uli umalau pa asa po leo tātou porklame ti e pa i alama le tu lai pai ne fiapi. Ia, mola o leo se mi po ia e o poropa pata lopa tua le atoro tātou tunu mai lava i munga maulunga pa i se o pitu i titi tā lofa lava ma lord for lau so i fuamuria sa moa tātou iero ngā tono o le vai aso ai mai se o le aso mandu i anuari lo lima tātou po lau lava i le alofa o le li neto sanga pou tātou mo leo lona manu aso tau sanga pou maulunga lava le alofa maranga leo le tua i lo tau soi fua mo tātou wola. Patalopa ia pa aure tala leo lo vatunu pa ulia sa stapo Aotearoa nei
So video tau suina na vai o so ifua ni nganga mo i mono ma lo for of pa talo patu pa talo pa to no ma mono to no lo ma o ma tau tu ale ri Samoa talo lava le pa po ona le a pe at po iso so mo tanga senga si mo to malao pa tau to lion mano le tu inga senga so tino lo fa te le atu mai se ona i tatu tu asin sina ya pa mano longa le li ya pe po le uso o tina o tu papine o tuli o lanto pa salanga iso sto ese e o porovan pa talo patu e mispo yalum pa no mo le tu no pe ngai mano longa ta lo pa ta no plaba tau tu ale radio Samoa su lima iwa tolu a mo da ulim sa ponga mua ma tai to ia le no mai po ia le ringa ya ponga mua no ni se pu puang pa ai ngalo pe ngai foi pa moi to i pe lo foi ma ringa ya se manu po le ringa ya ponga mua is it time o luma tanto ma puta se pa ia po ile tu la pa talva tu lungo le api o poringa por tu ia Marietta pi ma no na pa tai mo panga lo pa foi jo me la ainga mi po la olimpo panga umma pa tai amosa mai me le pone lo fa tene atu ia no mau kai po sana ma no le mai lupe sililo pa pe no po ia aswelu junior atu ia ma no la pa tai Tomi nu Matthew ia mano la pa tai mano le va mai ma puta mai ia pe po I oi po mai sia o misia sole ia o ngarolo mo tsuno siva ia mai na to umala mo ma puta mai ngor tau tua tai to ni po ba ngor le o le solulu o ngatono le yaso Marcelina Brown ia mano la pa tai ia sa ia ro kan ngasu mai ta to piselea ia se sai dia tu po feo ia le pulio le dreamer na hose autos ia se pa ponga malo le tuno ia na po sa tu lo nga tono vai aso le tri mana io e O le tamitu le mai su varu minute ona tane o le tulai tasi morso ta inga mane pionga le pule o le trimana hose autus pionga le alo le inga mana tai inga mana ia sei pa pong pot maro le tuno ia te si le
pa mo sa pa na pon pa ponga tai ao ni si me po ye le a to atu ia tonu ona pa ponga malo le tonu ia fa tal ba tu le nga pa lo fiona lo li po le chima na o se odus ia man pa tu man no pa ma se lua au finga venga ma lo si o tona et po ia na po tau sang ia le la va nga nu en tau tuan malo ta tonu fa tal pa tu le nga pa lo nga man o le nganga la betasi tātou whai whamalo matia edwi inga mai whātai le li ile ni whai tūla le aso. Pe mo whai tāpe lo inga tu mo nu ai lo tua nu pe lava upo le atunu ia o lo maulunga whai maasina lo soi fua tau tua. Ia o te whawhi rai mo whātalo whātuai le ava mal whaalalo i lau whionga. Taito ia po lau sunga whoi i le tātou wa la leo a le Radio Samoa i le nei tūla le aso tālo whātalo whalava. Ia, nā ron whanau. Tai po ina to sanga nga benga sanga lue ia po vi nga le ri ia le utanto o mai le aso vanlu o januari ia nai mo lunga langa le le lo tau tua ma per tua ma no falo ia me spo se lu au penga benga le tri mana ia la foto i o la fo se tau tua nga tonu le vai aso ia pa po ma lo le tunu umra nga fa no alo ngar man i tau tai mo le noa mo lo tu pele o te toi fa fe lo i mo toi fa talo fatu le nei tu la ma lo la fo le folau ma lo le ngalo lue ma lo le tau tai ma lo fo le tau si ai ngai le ngata ilea so se to bine lava se fata fai tau langa au na pa ia le atua so se fea lava le kalesia lo le au sai ma lo le ngalo lue ma lo le tau tua i le atua ma lo na fina ngalo Patalo fa masani den fai fo tatu o loa le ia fia tu lao ma mota le tapu inai ia o sinasino le atunu ma yo tamama tina ma tua ma lo le soi fo manuia le nei tu la ma lo fo le tapu ma lo fo le tapu inga ai fa pena fo i ona fa ma lo atu tu sai ma le no fu talo a o lo fai va le pa ia mal mamalu o le atunu u e lo firima ma al wenga fo i pe ona fia mai ai tu langa pena le tatu au nanga se vai na se foi le fati fie nai o lo ni fi fatau va ma se foi le tato o fisa nei ma la fenga benga i un mai tato ngal benga il vai aso mo o le nei tau sanga ia ai ba ia lava le pisi o le tato nanga e mai le tai au foi nei ia dai foi tato sign up e foi i vaanga sia mai Wellington aso na fua le na tau nu mai ai ia le sai ni nei le lato a spurno fo hai ia patasi foi mani vaenga o se sosani tau se leni ia vaenga fa pena o bolo si fia o le to tele la voi la to o lo mana o mia le sosani a lo yengi ta vale tu ai o lo yai pe la ban fa fonga fo ya tatu fa ta longa tu sama ta skiti tu afe ta isfulu lima ta isfulu no afe o ta vale lua a inga ta itasi o lo fa pena na le o to ya nga ma to fa nga ina ia le fa ina mo le sosani a mai tonu to ese ai ta la fu ia ai lo fa ia la to sa o nei vaenga uma tau si fia ele o se ata mai po se poto se tasi ia o le anga le lava male to sone le li da tona lo lue lava ia o fo fanga le li e fa tau lu ina ia fa pe fo italiana lau tau sanga ia ono tu nga fo fa le tonu e ona ia il tala anga o swafa tu pe maua tu pe fa so ina lau paying statement ia pe o me ia e sila e finance on nai fa ngo fie ina talia tatu tau sanga ia ai le telo pala au mai i le tātou ofisa pe te suma mari au mai i le lua palu Atkinson Avenue i te talanoa i le la au whainga luenga ia po fustafa amtalanga ia wase me olo ilo fina ngalo la tau mawhai lava iai paenga mua whanga solo a tātou promotions talu mai le whai unga tau sanga talwai a tātou peo tātou tolu a whe tāla lalo a inga tutunga whapitoa lunga tau a whamalama a talia tolu a whe tāla lau se leni o lo opa penanta ua watu a tātou whainga me alofa na tu fata singa o ai tā lafu ta sidna vaenga o lo ngā lue ai a whai e tuatu se discount on a winga e fuafua ngai le discount o lo e mawaina lo le winga o le whaupunga e le mawhai ona e vea umangi a tātou whainga me alofa i se taime tasi o tele lavo i la tau foi ia e lo mana o mia se leni o lo ask lava se tau mawalalo e mana o mia mo tau wa tātou tā vale maenga fo le na i fo yo ne tai au ia tasi ne o tamali ia tasi o fatua lona ainga e whaatau atu lava i nei ala tu tāwale, lua ala tu tāwale fou, ala tu Mahindra, ia lea lana anga i mai e mana mai tonu leisi Mahindra, ia e sui atu se van, ia la poa, ia le poila na whamariaina, la fauanga i se fia atu,
Ola mai tonu lato lisi lato mahindra ia ai sui ile e ona na fa pena. Ia. Na foi loa a tau lava eia tu low lava fa anga le tunu. O foi ma o le la lusu lima tausanga lau tua pe mo o sa mo. Ona winga wa lava ma toi foi le tape penanga o la foi se vai no ia. Wa lava ma toi au wa ba nga fa pe ai lo ia au lava se ato to. Ia lava. E mo le lusu lima tausanga alo wa unga lava ia so uma. Ia foi tai me lape foi la unanga i se fa talanga ia o le tau tamari pe pa o papa po le lava. O mea na e tātou te whāsoa ai, peina sila fia. Ia o le nei au nanga, ai ase longu whia ngalo le li, ia sa uie malolo, ia o more koe wā ai maile ia haa. O mialo sa i fua. Ia foi lea, ua pena ngalo le li, ia wala foi ngā kupe a uie malolo. Ia lona wing, watu a tā punile o le tātou au nanga, ia o le tūlanga lo iai. Ma te traia foi belevi inga le li. Mata le lua, fema le lima, a le lua fe lua lima a o leva ai lo nanga le leimo lo nanga lo fa le sa mai fa manianga i le tato company i le nei vai tau ma ta fa ta no bla opción i tu langa is what na yatu a lo wa foi so foi le basta i tu langa fa ta wa ingo ta vale mai va pena ona ma fu mai lockdowns ma vai na sai ai la vai tau ia o le wa pa ai le swing tele la va le wa o tau mai i le ngata lana tato au nanga. Ia pa pena fo au nanga lava i le paketi o tā vale. Ia au le au nanga lau tama whanau. Tala noa lava ngā mana i ana ia mea tōtino. Ia se mea la ia i pua sisi au nanga whātu loa tuai o lo whapena lava o na whamamalama. Ia ma whasara lau mea o lo whapena. O tō telepo i la tau uma ai anga i mai tue whais whatai. Kiti mena whaalongo iai mea o wā aia ia. O le inga la le lisi ane pe a fai wa fa malia ina o tu finangalo i sau tau tua. Ai le leilo su mamaliu mai lua valu Atkinson Avenue nei o tau pasanga tonu lava pampensini stasi o tamali o le tunu le fionga ya tole a foa lisi tu o bala le pampensini le se ia mal Burger King ia o Burger King ha ale pampensini ale le fionga ya tole a foa tanga tonu lava iai ile tonu manu Princess Street Atkinson Avenue ne o tau o lo iai le au nanga whaatau wa alau tama whanau. Tele nau mai ta valfo brand new Castle Mahindra pe ona e tatu XUV 700 tatu Scorpio ia pe lava no fala uloni ta vale le ngata le tau lo whaatau winai le marketi ia tau foi toe ria trade in ai pe foi la ta vale nei lena trade lena na swap nei te le pol se le lo mawai na mai nga uma e lalo o lau pule faitalia o feo ilo finangalo ia ai au fo ile lima taita ina sa ufa talanga pai ia mautonu lau fifilinga ona anga ai mai le mal fa lalo ai mal taminei fa tai mo le avanoa vala o mai tatu te poni dua fitu o fa o dua fitu pol tatu te poni vala o fua ile o pal selau ki mana me tasi o pal selau pa ono lua tasi le tatu te poni vala o fua mo tatu nutua oi momoli atu le fa tai tele lava ya tatu nutua oi o le pisi le na lo iai mai lava le ile i vai taibro ki smasi ma tau sanga fo e o mai lava le taimi nei tu sa nei ma totolu a inga lewa mai Wellington ma a fo i memalanga i Samoa on Trapikina leo la tu sa ai fa tailo to wanga le ma fa ngaina le unanga la tama fa nau ai se taimi o iluma ia ole ase tu langa fo i fa le ai po si tu langa lo mana mi se so swani to e bala mai le tato ofisa pe suma mali mai tato felo ai ma le ngang fia fa tai atu ile nei tu la Radio Samoa anga lele tu e fofanga matiu te lau sunga male tatou tina e mai se foile na nei la fiafi lau ta fau ia tau male baena na lo la fo na lu ma lo le tau tu atunu ai pa so i foia tai ten lava la fionga na li ta pena mo ta ripoti i wa long pa tuila na pa ponga malo se ta so no ia po binga le li anga le li fo i il fo long on ji mana ho sai o tu sin nei to sanga ia ne ai o tai to i fo manu ia manu ia na male au langa pa tai mo ta ripoti ne ba nga po longa tono ba ya so la ta to pe roi pe anga mana pa so i fo ia no pa tu mo lo ma no fo alo e me se lo pa nga venga ia fa pena fo i faltua mal tatua for life company malosi na iai papai tere lava soifua ia soifua ia pengo na roli ia leilo tala no sa ole oru tasi lima fa malu ono fa lima oru tasi na lima fa malu ono fa lima ia oru tasi lima fa malu ono fa ole na tala no sa iai pole lua fitu ofa oru fitu lua fitu ofa oru fitu la to telefoni au tuna
Pole o pole se lau pa ono lua tasi lua spulwalu Atkinson Avenue i o tau mo le lama le tautua le chima na Jose Autos le fionga le alo lii nganu mana Taimi tula mai malu minute ona tana o le tula tasi ia tato se atu tautua sunga se yuli o manau tato tala I vai panua I lau lama ngana whadalabatu ia Marcelina Brown ma no le mai to mafa a sepo ba tau le ainga ba no lava ia ele mapto mai pa pena po sunga ko ne lio no no malo ma ainga mai Melbourne lo pateneatu tu sa le tau tato matango fiele di Maria le sina tama e ma ainga lo eva mai sina Australia pa pena po ia nati bo amle ainga ia la fatu toto so e kate ia lo pateneatu ma no la mare mai sia mangi all the way from Germany ano fai lo fatu mo to e mau pa mlia le vi ile tato bala balai When you shake up and bring you some lua mai washi mai radio samo tasili mai batulu radio samo Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa I le awala ma faufautua I tūlanga tau mo kesi e owa I le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua I le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo I tūlanga o lau mo kesi I le taiminei pala au mai loa au le telefoni o le olua fitu valu tolu fitu valu wha valu o po o li emeli@loanmarket.co.nz o le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lulue e fuli ai mo oe pala au mai loa au le telefoni olua fitu valu tolu fitu valu wha valu o Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Sole, se saungi le umu, le verkai au. Ka penga lo le umu, e mua lulu lango I ku e whae au a le pusa. Se ka amu e fisi, fofo e mangi whahi valu mangi kaulo valu ange mangi popo. Pei ai ni ulu sa, ongi e pusa le umu pea, umanga mai a onga ka penga. A wha kali sa, ongi le palu sa milau whage laila langi nge inga se angi. Vai lau popo ia lava malololo, vai le masi mangehi o valo lima. Vai I o kalange po ia le sa e ao loa ma le umu ma whaapulo. Vai ni lau iu na langi ako se kolu a whai wai ai fu e le sua vai. Le whai whea ue mua le makai malanga sua le ai ngā lau ke le ko mai le pese mali e pule. Ka penga lo le umu e mua lulu lango I ku e whae aua le pusa. Se ka amu e fisi fofo e mangi whae valu mangi kalo valu ange mangi fofo. Pei angi ulu sa unge pusa le umu pea umang mai a
aonga ka penga penga Ao whakali kali sa unge paru sa milau whaere na rangi ne ina se angi angi Lai lau popo ia lava malolono vai le masi mange i topalo lima Vai au kalange po ia i le sasahe au loa male umu ma whapulo Vai lau ngiu la langa ia se konu a whai wai ai fu ele sua vai Se whai whea e mua mua le makai malanga so le ai ngā lau ke le po mai le pese Mali e pule Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango e kue whae Aua le pusa Se ka amu e fiti Fo e mangi whai walu mangi kalo walu wangi mangi popo Rei engi ulu sao Ngi pusa le umpea umu mai Aonga ka penga penga Ao whakali kali sao Ngi le paru sami lau whai e la langi ngei Ngaste angi angi Vai lau popo ia lava malololo Vai le masi mangei o valo lima Vai au kalange po ia le sasae au loa male umu ma whapulo Vai ngi lau ngiu la rangi e se konu a whai wai ai fu ele sua vai Le whai whiau e mua mua le makai malanga sua le ai Ngā lau ke le ko mai le pese Mali e pule Ka tono no pinian manu tātou tunu la tau dungo le ala ia no pa manatu lava o pa ngai na tā telefoni e tā o le le mu ia ele pasia ka ko moni ia o fautuanga le pa pe o ia lau po atam pa nga ia lo te la tu manu tunu pe la mo e maputa mai ai mai e mau mai lo fa ta ba lo fa te la te so mo to au kelen manu tu tu o ia tunu mau mai no tu sa le li so ta to nia pa ta va tu ia Aaron ma Moses ia Aaron ma Mosela o mai John Al ia lo pa foi va pena foi ia toto so e ga te ia lo pa mo to umala mai lungo le pe ga pa langi le ta to la le tu la tasi ia le vo ta pena mai se o so vale le sunga ia se yuli umlau ia wala manan tau tu am to vela maro le tunu e ala ta tu tala vai panu mai la pa ponga Samoa Malo atu lon sai teitu. Ia whaatalo whaat ka po inga le tunu ni o uli tu le fōmolo whaafonga mai mōle le kio sa mo tlima i tolu a mō. Tu sa atu mai au kina ni nei tala tumua. Tipino tau tua sao aluma o lama tia le sao ngale mo ahinga i New Zealand. Au sia le lusa lau valsu mo leono tangata masalomia ai pe wa afia fo i le televini i Samoa. Sa alonga promisi te veni ika o New Zealand ia mea whaapapa le la fusuanga mo le siompino lo langi ma o petaia i le fiafiana nei. Paponga mai ad whalau te lino nei tala. O le whano olo tamai te to lua le vasa mo mua le nei tu sang fo. O se whaamanatu le ia New Zealand le mo o miona tilo mani ki toa i tau tua sawa luma mo ainga e whaingo fio na fia. O se tūlanga le sa whaari a erika matai sui so upare pātia le leipa mo le pui ngau ainga. Ma whaatuk vevesi a mi on whaunungari i Chini Anderson. E tō lua ini ali usai seia ma mō lia re tangate me tā upu SSS te lua. E le isi tamai titi sa whano le olai Hamiltone ma le isi i Aukilani. O lo whaia fo isa i liri ngā leo i te whaarwalawe Dagaville. Le sa awina ato isi tamai titi le wharema i mani manu o ngonga i luna ulu le whai ungo le vai aso. Whaaria Anderson, o tamai ti wa whanola o se tūlanga wa matua i mawhatia te rei a inga o loa. Pia, mai e tā wai o le tipina e le whainga malo o tautua sa o luma i tautua lau tele o se matua ai atunga lunga. Ma se to iai nei tautua, ma ainga e whaingo fio na fia e pita iai ma whaapi tauli. Ia au kuso le tau sangtulu ai, sa wha mautari ai le matanga luenga o tamaiti, ia le whaatu penga o le salau iwa spulu o tautua. I le whaari ai, i le o le leile whaatinonga o lātou tiute, e po le whaatamoe, i tupe whaasili. O le isi se lau whaasu malelu o tau tua sa whaititia, a la tau whaatupenga. O se tangata whainga ruanga mai atunu i whafu o pano neli so i fua i le mai au se whaarawalave, sa palastia i lalo mai se whata whaatau tau maurunga po le ziza left, i le ngā ruenga li tau whai unga o te sema. O Juna Jiang e tu se marifitau sanga sa whaamana wira, i se masini tau whaola e fo mai, ina ua mai ase tau tonga sa whaiai i le mai ai o le palasti, i le kamponia le SD Aluminium i le asarusu marvalo te sema i Aukilani. Ai o le masini sa te peina le lima le fia whenanafi, ma maliwai le tolu i tula muliane i le whane mai i Aukilani. O Chiang,
Sa malanga mai New Zealand mai Jiang Su Saina. I le visa o le proclame o wharefainga runga taulelea. O le accredited employer. I le lua afe ma le lufululua. O lona tō lua ia chia fan. Sa malanga mai foi me whaatasi e malona tō lua i le visa o se paanga. Ma le lata mateine valu tu sanga. Whaalia su sa upo le official sanga le mua ngā luenga. Work safe. O lo whaia i eisa i dilinga. I le whaare lave. O te ere se whātaua nau le komito tūla whono e toi whao popo le teimia whātoa i e tālo sanga. I le tūla whono tau whaofia ma tāu whāsi stili mo le whaangaingo le waitangi. Le Treaty Principles Bill. E ni whaale tonu sāli ni mai leo pengo whamtalanga le pārmene i asu mo tuana e tenei. Sa mafo ena misia niso tālo sanga le teimi whātua sa tui ai. E whātoa i e tālo sanga. O le pōle ana pō. O le rifa i pula sa e tusia le tūla whono tau whaofi. Le te iuru fo i le pātia le actor David Seymour. Ta i e tū si ai lunga lana o penga sa inga le Instagram i le pōra pō. E tāpā i la tau sa le i mawhai on whātō ai tāra sanga. E email i le pāle meni. Ma tāpā i nei toi whao popo le teimi. O pātia le leipa ma le te pāti maori. O tau whai tāpā i na fo i le komito tū la whono e toi tu i tua le teimi whātua mo tāra sanga. O no o le asasi. La whaalongo le tōni sila mari tō te reo tangata sāle i mawhaina whātō ai ala tū tāratanga, ona se tūlanga le leisa i ai leo penga, a le pāre mene. O le ingo noa, o whailo nei, o se ingo pito sili atu le o na lau loa, i pepe tamba, ta whāna nau, i ni sila nei, i le whaingoa i le tausanga ua mawhae lua afe mariru. Pā, maro lua toi teito nisi a tolo swafa. Ma le lua ia i leo tau sanga sa so o numere tasi lewa le ingoa noa, e wha ingoa ai pepe tama e whanana New Zealand. Ai o le ingoa Isla, o numere tasi le ingoa wha ingoa ai pepe teine. O le tamata i minsta o mata opole roto e whalo New Zealand, Brooke Van Belden, ai e whaari ai le sol, o le ingoa noa, o whaumalo e wha ingoa ai pepe tama i le lua se lau 5 o pepe, o wha soina le ingoa, i le tau sanga le atu wai. O le ingoa Isla, o toi te liu nei se ingoa lau lua mo pepe teine e piona tūlanga lua i le tau sanga i lua te mariru futolu, i le se lau e waskulu o pepe sa whai ngoa i le lua te mariru. O whai loa ngā i le wha tolu i te tono le rima tau sanga o numere tasi lewa le ingoa Isla, mo te mai tai ai wha whao no numere tasi le ingoa noa i pepe tama. O iso ingoa lau i loa, mo pepe tama i au fiai Oliver, Jack, George, Luca, Theodore, Theo, Elijah, Maasa. O ingoa tu mua mo tamata i au fia Charlotte, Isabella, Olivia, Lily, Hazel, Harper, Miller, Mamia. Ai o ingoa se iuli marisua fotaito? O ingoa mo whalawela ve whai. O mata upo i lato e matalomia mai lato o whamaunia le au fia le televivine po le whooping cough. I sa mo whatulunga ina i le lusala uvarsu mo leono. E o mai le aso lus mariva te semarua pe mariru. Na whaari ai whatonu au aore so i fōmaloloina sa mo ai ono Dr. Alec Egeroma. O le se whanumare whitu nei mata upo whamaunia le awhia i le tarivivimi. Mai e whaari ai o le lisi fau o whata oto e whamatuina i le whai ungo le vas nei. O le pepisi o le tarivivini ai po le petosis, a wholofoloina i sa mo i a November le tūstanga upo vai. A whatoa mai alawa na wholofola ni tila le pepisi ai. O le wha mai ni e tru. Sa whaari aere so i fua maroro i nani sila le vai aso alumana i le kusi maste whapea. O le wha tūla ngana o tui pui pui. E whaia mo le talvivini o tūla lata i le onas for persene i ni sila rea. A pe tai o tangata maori ma le Pasifika o lo whai whaianga. Ma lato ta uai e mo o mia le tele ato o le whalau teleno o tui pui pui e whaia i le tele e iai. Ai ua waaia fo i le tele o le si tanga o tui pui pui o le petosis. E whaia mo tina maakanga mai le tusa male afe i le vai aso i le luafe i le vai aso. Mai whiti, wala ta ilia whare pui pui i lea motu i a tangata e awane i tāu aia i a fuala au whātaina mai si vaenga whātori tūra whono i lungo o pāo whare pui pui te tono le no. Lipo te aere lo minga le Fiji Time o ia fuala au whātaina o lo tāu aia i te tono whare pui pui au whia i a marijuana, methamphetamine, telefoni wha a vei matapa. E o mai te mene o maua e au whainga luenga o whare pui pui ni tomo whainga. O ni vaenga e whātaina o tomo whai e tau ai ton o whare pui pui suwa masa e sa iai. Whaaria le tau tua whare pui pui
O le whainga whasol tu la whono ma whalo tele nai te ngata siasi. E langalongo ina le tau tua mo le toi whaale leo a mi o pā. Tā. Ai o le teme leo whistling ia le roi whiti. Ia se tama loa i tu sai ma se ata video. O ni te mai te se toa lua sa whasala roina. O whamata uina ma whawhewhe ma tapo ina. Te luai. E le loa whai tau whai numera. I le putia le vanga tala le Fiji Village. O nei te maiti e le vāru se furu valu māsina. O le tolu tau sanga. Ta mafmana waina matanga rungo tina matama ta i tamaiti mapui puinga lau tele. I le nei mata upu. A di ai le tamata i Minister Sashi Kiran. O se wha nono anga tele. O no nei tu aingo tau singa wha matua e whaia. E ta tele e fiti. Mo i ta wai i fwoi numera la tamai neo whailo ai. E fitu ma le 2% o tamai te o iai ni tu aingo whatu pebesti. Ia latu o langa. Ka alonga o polomisi o tama fusu ni sila David Ika o ni me whapapa o rei aile la fusu anga more champine rolangi maralo samo Australia tai o pateia. I lea fia finei se fusu anga pito tele atu le nei o la natale ni whai pele. O se fusu anga pito tele fo i le nei o whai eri tonu o Australia. Ma le vasa pasika. O ni Ika o se tama muni muli lea sa Italia. E sui tulanga ia Hussein Zinkara o Tiamani. Le sa tu e fusu ia o pateia pitai. Ta ngau lona te pae. E se fulma le lua tamara sanga o le fusu anga tele whaavasa ta se mane. Le ua whaava noa ele champine o pitea le IVF, ma le champine ale The Ring i le aupanga le Cruiserweight i Gold Coast i le Vietnam. O pitea rusu i tau sanga lua spuono ana fusu anga wha professor, e le se whae ina i le lua spuo manumalo le Tuyoti a onika, e se funo ana fusu anga e manumalo umai foi, iwa manumalo i le Tuyoti. O le to lua sa spa moa, mane ika sa manu malo le pina apo me mea i lo le peka sa ia longo i le vai ango fasta la launga, a le DAZN, o i e loa lava le mea o le ala te iai. O i e ta uai sa whaatau tu ta me stanga o la spanga, ai o spanga, e mtua ese lava, ma le fusu anga moni. O ni ika ua i loa i le leo na fusu whaatun tonu o i e whalia, o lava sa auni mo se mea e tongi atu e o pita i a tea. O petai o whātulunga ina le tama pita sili atu le o na lele i le rolangi le au panga le Cruiserweight e le tele o whaalapuru tongo whai pelenga le rangi. O le sampini mua o le rangi mo au panga televou. O i elo nau ta inga i whaase e lunga i le panga mawha e fusuai ingo tele e fusuanga. Ma ele o i eisa na popole winga i le pao le tu i ni eka. O i e wharia i a whai e manao i ni eka i se taunga whanga. Whai la, e la taunga whanga. O le tamata alo la kapiliki sa mori ale wha amaro steine wha o lima ia mi onga wha ungari ma wha o lima e lua i Britania o sola mai lo na tunu papo ni tini. O Kevin Apple e lua samariri matau sanga sa ta alo mori talapo le Bradford Bulls sa tua i aini tu unga i teimi sa tala i tua le asurus malonu November e piona wha longolongo ai le wha mastonga le Bradford Magistrate Court i le asonga fua. Ai o le polo malea sa o soi Apple le whainga malanga le vaalele mo Dubai o ile vaalele mai malai vaalele Manchester ma taunu ai Papua New Guinea se isi whainga malanga ta soa tuai ta longo ai le loia le leo Fiona ni kombi i le whamistonga o ngā sesenga mo le toi whapoi whaamalos dia tu Apple whasolo nei e tari ai ia na mo yanga talanal nei auli i ai le to'awhia mali e tanga te taito silma so i whaia mo ni teimi. Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa. Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word.
O te whawhila foi tatu tinu o i mwhai o na mai moa ma whafonga mai tatu podkalame o la reto leola i lena yaso ma alo so i fua manuia. O le tusi e salamu e tolu whai upo e whapea na o wala au ia iova i lo uleo ua whafofonga mai foi o ia te au mai lona maunga pa ia upu ia ta vita. A le upu mo i le aso le nei whapea e whafofonga mai pea lava o ia. O te whawhila foi tatu tinu o i mwhai o na mai moa ma whafonga mai tatu podkalame o la reto leola i lena yaso ma alo so i fua manuia. O le tusi e salamu e tolu whai upo e whapea na o wala au ia iova i lo uleo ua whafofonga mai foi o ia te au mai lona maunga pa ia upu ia ta vita. A le upu mo i le aso le nei whapea e whafofonga mai pea lava o ia. He's always listening. O le tua always lava e whafonga i tala umatatu te aksaktua i atia. O iei se, hoi e masanina e mawhauwhau e share ia iu whawhitau lipe a iei se me tupu i te oe. Na ua o ina le mea le nei pe a ele whaitete i le mea share ia iu whawhitau li o ngiskai. Ka ke ngā lala i se tangata e share ku iei moko trusting a share ku iei whapea le ango mai. Ewe kunga, ia pia kau le ango mai. Ele o ango mai lo whawhitau le ngata i lea o ngisi tangata te whatutua ina a share ku iei iu whawhitau li ma e aksa ku se vesoswani. Ai umai fonga, wo ka lai solo mea ie ke a whai ngai mau whawhitau li. Ia e umai whala le aso. Kwa e mawhakia i lau. But you know, whai mai tala ta vita. So se kaimi o te, o le uwhapeta nia whai mai, when I cry, o le taimi, when I cry out to God, o le taimi o te sulu whaima o tangi e tuai i le tua, whai mai, he answers, mai e tali, mai lava o ia. You know la le tua e le piu tangata fo ia e sulu ko e sulu whai ke kōla ku iai, ai kōla ku e whapea, whamor ko vini mai o leo ke ilunga o le skor, ia pe ke rua kalango fo o le ke sa saa kulo whawhitau li a kia whamai, vai e mwhainga ko e vini mai, langa ili si kōle sa, e le kai whapea nā le tua, ia pe e fo isi taimi fo ile e ke whiu e vini e le tali mai, o le tua e tali mai lava o ia te oe, e ele tala i le President el Malole o Indonesia. A o lo mal fai ngā palo te tele el Malole i lisi vai tau. Lesi President o fai singa le vaku. Sa fai ia na whato singa. Ma fai ia na folfolanga i tangata. Fai mai ana folfolanga. A fai o ke kū mai i ko file President. O ke kau kingo aku. O ke promise aku. O ke tango e talia message. E ilalanga message afa mai. O ke tali aku message malava. So se tangata fia message mai e ke aurau mana onga mau whawhitau o ke whasosoangi, o ke lem whai onga o kali kuali mai ngalau message, o ke kari e kulawa. Awe mai la, ina ua tūl perestene leo malo palok. Nga ole kasi alwa yaso, nga opena ilanga messenger malanga Facebook,
ua fiu e kau mawhai kari tangata uma. A whai wak ua fia, ka sia le asa eo mai kia o le milionga ka ua message mai. La le message ua sau tangata. So, poloka lo mali, kapungi le message. So, o le atua la, ele wha pena. Pe miliona, pe pilionga tangata, e aksa kui le atua i le kaimi lava e kasi, keilo, e available lava le atua. E awanoa le atua, e fia whaafafonga, e a mawhesoasoani, i a te oe. So, le sona la mo oe le asol nei, o le atua, o ia o le mawhai, o na tali i au whaafitauli, e whaafafonga i a te oe, i so se teimi lava, e ke mawhati ai. Paulau me whai, o lo wala au, whai mai, a le ai se poto i so outou, mai ole mai, ask, ole mai, ngan meta au te lelo whao ngā ia kopo. So mo oe fo ile nei aso, a whai wa staki me ole nei o langa, wa ile mautonu, peke alu i kua, peke alu i luma, o wheke anga iai. Fesili, ma e ole ile tua ile poto. Ta ia ilo o langa. Le tua, so soani, mātou i loa na e whetalai, e te le tali tuali maina i mātou, pe a mātou tangi atu i te oe, e ala i lo walo o Yesu. Whamanuia i so se tasi, ono lo suafa Yesu. Amen. Mai le vavau i le whaavavau tu mau oe. O le papa e le malue lue. Lo uolo maualunga o te sao ai. Mai le malosi o le itamai. Mai le vavau i le whaavavau tu mau oe. O le papa e le malue lue. Lo uolo maualunga o te sao ai. Mai le malosi o le itamai. Lo uanganga whamanu ma whawhetai. O le atua, o le vavau, na te umau oe. Si ia e lo leo malanga. Elelei, elelei oe. Malulu e mea uma moa u. Silafia e ia o umanatu. Le tua le maunga, le tua le vanu. Bua bua pea. Olo le le i. Le le mea uma. Lo uanganga. Whamanu ma whawhetai. O le atua, o le vavau. Sibong mani ole pis chepo pon malu pile mutu ma oe pa mai atuan tanto programa a reto leola
Pasta la paele kopa mori pa mano mar pa tai lana au ona pene nei por klamis pa ponga le so ta au pe au dia ne lo pa manang le lo ta tu tua lo pa dis mai any mai le ka for you and the Rick man pa dan pa le ngang pa no lo ponga io al sui pule o le ka for you ta no pa any tala falava ma lo se fo maua wa mai te fionga. Ya, sa no ia le ia me uma le lo por le mai le ia le ia so uma ia ka kana ko I longa pa yanga esa. Ia. Ia e ma no la mo mai le nga pi ko uma nga lue fo ia le ka for you. Ia me so ia se o ia Rick the man. Ia lo manuia lava ma so le alo famalanga le o le atua. Ia a tele foi tatu sanga tanu o le taimi nei o lua tato nai mawhini o mai o le a saini la o foi malasto sa vali fole nei aso Ma neia o le ma neia a mawanga ka ma se furu le pa ka o le aso o le ma kua ma ngai o le sa o le ai ia sa o le ia talo falava sa mo o le ka for you foi lea awane ngalo tato lo fai peta so tupe tu inatu e o atu male tolu afe tala pe si su mai fate mai na e falungo longo mai tato commercial le lungo le radio Samoa awane ngalo tato SUV ta vale la iti piti apu tele mano no ai fai fena fa fai ngo fiena la sene le se la sene e mafai on matso animo oe o le nto ma neia o le tunanga leo e sa no iai e avang po ia lengi nai senge ia me se la tu e so I fu le benefiti o lo so ni eta to wa ni na ma so ani mo tangata uma tangata fa pe foi o e benefiti em fai foi ma so ani atu mo o te lele so ani o ai su mai facili tangata nu o lo ia nei sa so tangata sa mo fai so ani mo o lo ia foi lenga ngana fa tonga ia pe so se ngana lava lo fai ma so ani atu ai mo o to ia ma no ia me so ila to lo para o mena lo mo tone ia mo tu tua oi ia ma se fo ia me tone wa kanto ia lo pa pena fo I ona tali atu to en fai ona mai la to mo na lo pa manuia la to tan sanga to no man la ba lele pike o to ia pa pe fo ele tan sanga le aso ia e pa pena pon provide o to ia se no fanga ma no loi ia no le si aso sa uni ta pena me uma ia no fo ia le la to lo sa le eni sa o le e me fai fa pe fa manuia ina lo afalai e fai ona matu pe ia lo pa se e malanga mai e la lo question po fe la se la fanga lo e no foi e se su mai a fa pe fo ia nem fai na e saule asu me fai na matu upa tule me na te a la lai mai il ka fo you ele se me te popole le pa se saui me uma pa leni mona tato tangata we e fo le tato Facebook page pa fai ngo fie no tilisi mai lava o le message fai ona matu to email ya tu me lo mana o mia e pa wana mea ngā pe o misi ka po you eni ole o le KFC le ai o alu or kamo io ia ole foi ele tato a fa pe te malanga mal tai au ele mo sauti ia e fa tau et ka for you ti a fa pe te tau tai mi ole auli ia e foi le lunch ma le fia ko seki a ko ma ka for you o le tulang po ita vani sa mo le yo le taimi le tano tu pe ya auto ia por sunga por le ya Rick the man I le veino ta vani sa mo le sa le eni ia o le taimi nei ele o falawilo aina ai o se mea o lo va ai mama o si ele company mana ia sa vale me faiona suina sa mo awa me faiona pei nei ia ai ave sa mo fa mo moni sa mo mana ia ia ta tonu po ia se me te pia sa no ia ta te le ta ma vai mana ngang pa no e ma lo la mo ta ni ponti a eni le ai fa sai awana ngala tatu si sol se la cresa for man rewa pe fasa tai maile over se la lo fisu fai no valu fa sili mo ani o se si la tanga sa mo lo fa so fainga luenga awana ngalo ka for you so fa sai fu ma lo pam tai ia so i po ia man via le aso ia o le ma
Ia, lelo tano ia Rick the Man po eni. Ia manisi po alo pingat benga ili ngana lama tātou māna mai o po tuanga lama tu alano le Radio Samoa. Ia le lama le māna lama i tūlanga lama le isa nina lau tāna sanga a wale sa nina lau tāna sanga o lo tau pa alua fesasi. Ia lo fil ngalo i tūlanga lau tāna sanga ia lelo koe me mai ia e koe mama ai to iai e ona e toi fo iai le malanga fa lolo ia lelo wal au le ono tasi le ai io ono tasi iba marutasi tasi lua fitu ono tasi iba marutasi tasi lua fitu ole telefon na sunga li pole ia rit ia pete mala au pole over se laudo lua fitu fa iba ono manu e te moala to le ka for you i le lua iba malu Great South Road pole tolu se lau Great South Road mo le leia ka for you. Tabi tu la mai luas pul ban minutu ko te ale tu la tasi tau tu ale Radio Samoa su lima iba tolu a mo to fa no fa tu le nga fa no no malo ta tu no na yu tama na yu tina ma lord for lau ya me so la to ta tu no o la na fa na witi ia pa pin fo la fa ngar tu to pia le tu o lo fa no manu o wasa mo ta au to fa lo fa tu ale Radio Samoa su lima iba tolu a mo ia me se foi o tunu e mamau le mamalu le tunu o va pena foi ia ona mau mani tau tu ale Radio Samoa su lima iba tolu a mo to e pa tala tu e la tonu le apia for linga ia malunga le YouTube channel Lupe Sililo pe foi ati na sila le ngata lea ia o pelinisi o se vale male ainga ma lora fa tai ele ma mai ia pa tala foi ia England pia ui ia manitsi po le maro le tunu a misi lo suafa ia alo patelatu alo sina anti mai meropat ia ma lo lava le mai fa pena fo fa to ia Marietta pi ma ainga ma lo lava fa tai ma puta mai fa pena fo ia Sala Perez ia mai lato umala malo ma puta mai ia le albak ngelo suafa singa klo melia ma sa ku pe no lunch ya mano la vale ma malo le tenu fanga solo tanto proclame tanto musica su filoi pisinisi e manisi o tanto fasalonga e ale ngata leo tanto fa tatanuanga o fa tabani manisi o pisinisi ya wa la malo tanto lu mal silpia ya ma proclame fanga solo le anu dum Jala manaya se awe tita Paula va fica fine falo mania ay 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 lo jala manaya ay 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 se awe tita ay 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 Paula va fica ay 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 fine awe so angekea
Malova Samoa. Waulene yo kas putialo. Awal suya ngila ula kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bebela a. Omi te tonu lau olu au. Vai le te se nei mai mau. A fi fi mau
vai le lau ulune I ma tala tala le lau fai fa pito I te tonu vai I ma sai pa pe o se pomu le la mai loa o le tama se fa ala I titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami tale lava ai mea ai papalangi na ole mawai I le tino mai he Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami sei pa mai le langi Ya le la fai ka kolo lo ma to tamai oi le lang ya lo su ma fa oi ole atu mo yo ole atu ona nei vai dai ma ku ka ese pa pa sa ole ma sang ai o si o kwale ma sang mi se ki la vale no lo to ole na ona tu fo ya le na si fa fe aku ile me luau ulo pe luau pipi e pule lama o I la sikaili luau mamo e file mu po sel si usi unge ike I wa feu ele ayo se masa lo salo le palu sa mi lava e inga I le kalo o se ki o le mea ato wa ka angulu fo I male samoa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami sei pa mai le langi fai ka kolo ko o to e ole atu I lo tama si o atu lu bele o samoa wala ko mama I o tanga ai la au ale au sai sa to e fa sa no mai ole me amo ka me ai fa samoa se mo atu lu pa u mi ki na se so fa ko mo I se talo tao ma se fa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami tale lava ai mea ai papalangi na ole mawai I le tino mai he Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami sei pa mai le langi la fai le ka be ai se kalo ka o se ki le le sapa mai ni pe o se me ole ko I se o ese ma se vai sa ya ma fa ma to le ma sa lo sa le pa sa mi le ngai wa o sa lo ai so le lo ma fa o sa ngai ma le me ka si ai ka ko sa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami tale lava ai mea ai papalangi na ole mawai I le tino mai he Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami sei pa mai le langi Kamale, palu sami, Richard Parker. Me voi vai ngone piafi, po le aulu o ngā toro le vai aso le solulu. Ina ua, te lai maritato taimi so fitu minute o na tahara le tu lai lua to e nātu tātou tala e pēn whapoka le tau tua le sunga asa yuri o manau. Ia na whanga solo po leo tātou po klame se I pa ia le tu lai wha. To e whatano pātu le ngang pa arono manu le tātou tunu. Pe lama o maputa mai iai, au ke nani maru tūtua oi o tunu e mamau, a lofa te nea taito mo o tau. Ia ngā leipeneri, tau si atu lo tō soi fua I leuru whafo, mana whale tapua inga le atore tunu utu a sinsina, au whenga le menga tōtōwhia le atua. E au lofa pe nanwhano no manua wasa mo mo atai au, e a lofa te le atu mtoi pata, lofa te o na iano whanau, le ngate leo le au uso, tō whapine o tina o turi o lantou whasalanga I sos toise. Mana tua pe o tō le tano, tari tonu. Ia o lo tō la ngona le tō umuso le nganga pa. Ia po I mai. Ia oe. Na ena matango pio la langi. Ia ai mau o soi fua. Ia mo aku no fuanga I le fio o Isis.
ia lofa te le atu mo tau turi wha maoni o tau whasalanga ia kama lei kenge lei tina hare lei ina ia e mabe ona e sau tua ia saulo ese lo mo oli fia ele ia ai oli ile ni ia so e mo ano ma pan tatou te le mpaya se me po peo ia i lo potolo te mai tatou te le mpaya se me tatou te oa ile fa ton fora mai no to so fo mo tatou ola manuia le tatou fo ia meso ni to sang fo tatou sa lia le masina mo o le lua pe lo fo le ia no fa le o ia lava tau tai malanga tau tai lo tatou sa ina ia tafi mala o afoni popo ngamani pa nta silfia le tali ala ina i tatou fola. Hanga le leipe o ia tatou tu atu i tatou taro sanga tu patas. Manu ia tatou fola unga. Alofa te lea teitonu mano tatou tunu. Patalavanti a penise o so vale mala inga lo maputa mai Brisbane Australia mai mori atu ia nano paanga ia na iona ainga lo pa mori mai New Zealand ia pe po atu no mau sa mona lua ia mara Pacific ia menisi o atu no mori atu ia lo paanga penise o so vale mala ainga ia manola pa tai ia pe ina po ia Sandra Cooley ia pa pena la sa le ia Marietta ia manole va mai Larry Parks ia lo tene atu mai na to umala o lo pa pena maputa mai lunga le apio for linga lunga le YouTube channel ia lo fa te moto a misi atu lo suapa a lo fa te moto tani tu nai lua o le toi au nato tatou tala na e whaponga le tau tua se yuli o manau i lau lama ngana e te pia ai. Toi wha manatu le mano le tono o lama ni ngalo e tatou le wha e te o tatou le COVID. Mai le sau o new cases ngai e, e maka o kia le alu lunga. E alu lunga e le alu lo vane le whaponga le tono. I la tau fo i ua maare liwai. Ai le se me kako ke pole. Pea papeo nai tau stai. O ata i ala na mai tatou te o ai o pia. Lua pe suluipa po tau sanganga makume po lua toru fatau sang. Tatou te leo ese ia, e manatua pe tatou. Ia me zori pa mano si mai o unanga soifua mano roina, doctors, nurses, o lo fa iloa mai, fa lau tele mai, ia ma fa manatu mai. Ia o tatou wa, e tatano tatou wa e patamana. Ia, ai toi fa manatu atu tau tua le Radio Samoa, a pea le moa o le fulu ua e langono ua mure atoa le manosi halu loa ma ai lau po mai pa le ainga ia e te iloa le me te tua nga iai ma e nga iai ai wa pe te nofo wa pe se koe kiki se okulesias ia nai la mai te le o mauti noa po e maua le COVID ia nai la kue ia mpasala lau akul COVID ki tono lo ainga ia nisi po yo so au ona ia pa manatu mo tatou uma matou fo ngandu atu tau le Radio Samoa matou uma pa te uma tatou fa ngara mask le talipuni fonga ole na no foanga lau tele pe lava tanga ia u maulunga fulu alu lo fa tu i le fulu yo ia ma tal nord fo mai fa lo ma fo mai spala au pe pa se kui por fa lau testing ar COVID yo au ke pole a saua o mo ar COVID ese lo fia ngai lo le me ke anga ia nga lore no po se limas uma lo limas ono aso to su a to su e to lo mo pe to morsia ma lo tino to lo to pa ia mo to man lo no vinga ke ne fo nga no ki no po se ai lo poku e va kulo ko ma pa ko ko ma o sa nga ko kam la ko ma kan lo ko ma pa kan nga wo fa no ki ko ma pa nga I like it kuri bai, I like it ka karu i yo. Awal pole. So I for le li o so I for pe o ele turi mo le li o so I for ta la mota to o le o tangi atu bala watu ala pe me ese me la go sa mai le ese me ko ka manga i o le mai ya lo swap ya ta to ala to manosi o kele me o ngano i lola o kele ka ma ai ngo manosi pe me le o manosi engengo ia paperongia na me ho ia nge pang ele umia aru mo bao aru mo bao va por muki ia le na ai man via tato fo longa neto sanga fo tato sa lia to pa manatu na ia tato uma lava o lo maua pe o lo
manatu mai pea so po manorina tu langa anga e tato ai mai se lo anga i dunga ia kai so le covid fa mole ole upu lea e au le tau wola e au whangota o se tasi o alo whanau o lo sa ili se fofo fa mole o ka fa mole ako mole tonu o vai ai tu lo le ngana e whangainga o se tamai titi e a foi e le leia le ao e le mangeso fo le tu lo mio e a o le po o le mawhaina moe fa mole stau la sea tango fia na yalong whanau i o konga o si le fia ua uma ko inga o fo mae si unga ni le abesia la tam i o le lopolan me la whai o le po mkwa i le mo si unga ni le fa mole se si anga le sa mari anga le i anga bala awane le numera le olu atasi olu fitu tolu lua iba vanu o le olu atasi olu fitu tolu lua iba vanu ko la kasi anga ke o misi mai a oe o le olu atasi olu fitu tolu lua iba vanu numera nase taula sea tasi o tina tang fia along panau ia pa mole tasi o alo sungali ile o le mo se na fi le mo le po le mangeso se na kama ia matulanga na wa si le fia ki musike ka o kele kulanga ia mala ia mo chino pa mole ia a o le le a o le po ia o le mo fi le mo sungali ma se na tamanga e mangeso wa ave pa fi po mai ka po mai po anapi o le lo po a vai la pa i mananga fa no pe no fa tanto te o ai po ngam pinta ia tanto ngan lu fa tasi pe ona pe te lai le tanto mo no fo fa le to e i ba mi lu te ona ta na le tu la e lua ia na tu tana e vai fa nuor tau tua se uli manau ia la tau lunga la wala ur fa ngai no telefoni fa mole ta ua tele tu la o telefoni ka kangi e pero ke telefoni se pa o tie mo to malawa kani ta ua le mo le pasia mo ni ia i me fo e alu le train railway line sa e kai me feo sa la au ia fa pe ia la kwa ka ko o le ola moli ala sa wa train me na ngane fo ka mo le masinga ren ke ngale fa ia kelisimas o so arka ba le train o ke de ka kongi pe mo so ia la e pena e tupua ia pa o to le tanto tu nang pa pena e ma kwa ta ua lo le mo le nganga fa lo e ape mai lo le lo Ooh.
meet us, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Malo atu lon sai teitu. Ia fa talo fa fo ka po inga le tunu ni o uli tu le fo mo lo fa fo mai mo le ki o sa mo tsliva a tsliva to lo amo. Tu sa on tu mai o kina ni nei tala tu mua. Tipino tau tu sa o luma o la matia le sa ngale mo ainga inu sila. Au sia le lusa la bal mo lo no tanga te mesolo mia ai pe wa afia fo i te vini i Samoa. Ta longa promisi te veni ka ni sila ia me fa papa le la fusuanga mo le champino lo langi ma opetaia i le fia na nei. Pa po mai al fala utilino ni tala. O le fano olo tamai te to lua le va so mo le ni tu sang fo. O se fa manatu le ia ni sila le mo miona tilo man ki to ai to tu sa luma mo ainga fa ngo fiona fia. O se tulanga le sa fa dia e ka matai so upre pa le leipa mo le pui nga ainga. Fatu vevesi a mi on fa ngari I Chini Anderson. E to lua ini ali usai seia mo lia de tangate meta op SSS de lua. Ele isi tamai titi sa fano le olai Hamiltone Malaysia I Auckland. O lo faia foi sa ili nga le isi fa la vi Dagaville. Le sa awina to isi tamai titi le fa ma I mani manu ong I lu no lu le fa ngor vai astro. Fa dia Anderson o tamai ti wo fanola o se tulanga wo matua ma fatia tele ai nga olo a pia. Mai ta wai o le tipina le fainga malo o tautua sa o luma I tautua lau tele o se matua ia tungalunga. Ma se to ia nei tautua ma ainga faingo fio na pia e pita ia mafa pitauli. Ia au kuso le tu santuluai sa fa mutali ia le matanga luenga o tamaiki ia le fa tu penga o le selau wiva spulu o tautua. I le fa alia I le o le le fa tinonga o la tu duty e por fa tamoe I tupe fasili.
O le isi se lau whaasu malilua tau tua sa whae titian, ala tau whaatu penga. O se tangata whainga ruanga mai atunu I whafu o pano neli so I fua I mai au se whaala lave, sa palastia I lalo mai se whata whaatau tau maurunga po le ziza left, I le ngā ruenga li tau whae unga o te sema. O Juna Jiang e tu se marafik tau sanga sa wha mana wina, I se masini tau wha olai po mai, ina ua mai ase tau tonga sa wha iai ina mai ai o le palasti, I le komponia le SD Aluminium I le asaru se marvalo te sema I au kilani. Ai o le masini sa te peina le lima le afia pena nafi, mamali wai le tolu I tula munumuliana I whane mai au kilani. O Jiang, sa malanga mai New Zealand mai Jiang Su Saina, I le visa o le porkalame o whare whaingaruenga tau lelea, o le accredited employer, I le lua afe ma le lufululua. O lona tō lua ia chia fan, a malanga mai foi me whaatasi e malona tō lua I le visa o se paanga, ma le lata matene valu tu sanga. Whaalia su sa upo le official tanga le mua ngā luenga, work safe. O lo whaia I eisa I dilinga, I le whaala lave. O tēra se whata wana o le komito tūla whono e toi whao popo le teimi e whato a ei tālo sanga. I le tūla whono tau whao whia mata au whati tili mo le whengaingo le waitangi, le Treaty Principles Bill. E ni whaale tonu sa li mai leo pengo whamtalanga le pārmene ni asu mo tuana e tenei. Sa mafo ena misia ni so tālo sanga le teimi whatula sa tu iai, e whatoa i ei tālo sanga, o le pōle ana pō. O le rifai pula sa e tusia le tūla whono tau whaofi, le te iulu fo I le pātia le actor David Seymour. Ta e tu sia I lunga lana o penga sa inga le Instagram I le pōrapo. E tapa I la tau sa le I mawhaion whato ai tāra sanga. E email I le pāle mene, ma tapa I nai toi whao popo, le teimi. O pātia le leipa ma le te pāti maori, o tau whai tapa I na fo I le komito tu la kono e toi tu I tua le teimi whati kua mo tāra sanga, o no o le asasi. La whaalongo le tō New Zealand ma le tō tēnā tangata sa le mawhaina whato ai ala tu tāstanga, ona se tūlanga le leisa I leo penga a le pāle mene. O le ngō noa, o whailo ne, o se ngō pito sili atu le o na lau loa I pepe tamba, ta whana nau I New Zealand ne. I le whaingoa I le tausanga o mawhae lua afe marero. Pā, maro lua toi teito nisi a tolo swafa. Hallelujah, ia leo tau sanga sa so o numero tasi lava le ngō noa, e whai ngō ai pepe tama e whana na New Zealand. Ai o le ngō isla, o numero tasi le ngō whai ngō ai pepe teine. O le tamata e minister mata upole roto e whale New Zealand Brooke Van Belden, ai e whari ai le sol, o le ngō noa, o whaumalo e whai ngō ai pepe tama I le lua se lau 50 o pepe, o whaso ina le ngōa, I le tau sanga le atu wai. O le ngō isla, o toi te liu nei se ingoa la ulua mo pepe teine e piona tūlanga lua I le tau sanga I lua te mareru futolu, I le se lau e waskulu pepe sa whai ngoa I le lua te mareru. O whai loa ngā I le wha tolu I te tonu le rima tau sanga o numero tasi lava le ngō isla, mo te mai tai ai wha whao no numero tasi le ngō noa I pepe tama. O iso ingoa la uloa, mo pepe tama e au fi ai Oliver, Jack, George, Luca, Theodore, Theo, Elijah, Asa. O ingon tu mua mo te maitai au fia Charlotte, Isabella, Olivia, Lily, Hazel, Harper, Miller, Mamia. Ai o ingon se uli mar sua foteito? O ingon mo whala la whai. O mata upo I la toi matalomia mai la tō wha maonia le au fia le karivivine po le whooping cough. I sa mo whaatulunga ina I le lusala uvarsu mo leono. E o mai le aso lus mariva te semarua pe marifu. Na whaari ai e whatonua o aore soi fō maroloina sa mo ai ono Dr. Alec Egeroma. O le se whanumare whito nei mata upo wha maonia le a fia I le tarivivimi. Mai e whaari ai o le lisi fōu o whata oto e whamatuina I le whai ungo le vasa nei. O le pepisa le tarivivini ai po le patosis, a whorfolai nei sa mo I a November le tūstanga upo vai. A whatoa mai alawa na whorfolai ni tila le pepisiai. O le whaamai ni e turu. Na whaari aere so I fua maroro I nani sila le vai aso alumana I le kusi maste whapea. O le whaatula ngana o tui pui pui. E whaia mo le tarivivini o tūla lata I le onas for persene I ni sila lea. A pe tai o tangata maori ma le Pasifika o lo whai whaianga. Malato ta wai e mo o mia le tele ato le whaalau teleno o tui pui pui e whaia I le tele e iai. Ai ua vaia fo I le tele o si tanga o tui pui pui o le patosis
e whaia mō tina mākanga, mai le tusa male afe, i le vai aso, i le luafe, i le vai aso. Mai fiti, wala ta ia whare pui pui i lea motu, ia tangata, e awane i tāu aia, ia fuala au whātaina, mai si vaenga whātori tūra whono, i lungo pāo whare pui pui i te tono le no. Ni puti aere lo minga le Fiji Time, o ia fuala au whātaina o lo tāu aia, i te tono whare pui pui au whia ia marijuana, methamphetamine, telefoni whea vea i matapa. E o mai ni te mire, o maua e au whaingarua ngā whare pui pui ni tomo whaingan. Ani vaenga e whātaina o tomo whai e tāu ai ton, o whare pui pui suma, masa e sa iai. Whaaria le tau tua whare pui pui, o rea whainga e whāsau tu la whono, ma whaaro tele ina te ngata asiasi. E langalongo ina le tau tua, mo le toe whaale leo a mi o pāta. Ai o le te mire, o whistilingi a le roi whiti. Ia se te māloa e tu sai ma se ata video, o ni te maite se toa lua sa whaasala roina, o whaamata uina ma whaafefe ma tapo ina. Te luai, e le iloa whai tau whai numera. E putia le vanga tala le Fiji Village, o nei te maite e le vāru se furu valu māsina, o le tolu tau sanga. Ta mafmana, waina matanga runga tina matamata, e te maite ma pui pui ngalo tele, i le nei mata upu. Pādi ai le tamata e Minister Sashi Kiran, o se wha nono anga tele, o no nei tu ai ngō tau singa wha matua e whaia, e tā tele, e whiti. Mai e tā wai e whai numera la tamai neo whailo ai, e whitu ma le lupa senu tamai teo o iai ni tu ai ngō whatu pebesti, i a latu o langa. Ta alonga o polomisi on tama fusuri stila David Ika, o ni me whapapa, o rea iai le la fusu anga more champina rorangi ma le alo Samoa Australia, tai o pateia, i lea fia finei, se fusu anga pito tele atu le nei, o la natale ni whai pele. O se fusu anga pito tele fo i le nei, o whai eri tonu Australia, ma le vasa pasika. O ni ika, o se tama muni muli lea sa Italia, e sui tulanga i a Hussein Zinkara, o si amani, le sa tu e fusu ia o pateia pitai, ta ngau lona te pae. E se fulma le lua tamara sanga o le fusu anga tele wha vasa ta se mane. Le ua wha noa ele champine o pitea le IBF, ma le champine ale The Ring, i le upanga le Cruiserweight, i Gold Coast, i le Vietnam. O pitea lusu iwa tau sanga, luas kuono ana fusu anga wha professor, e le se whae ina, i le luas kuo manumalo le Tuyoti a onika, e se funu ana fusu anga e manumalo umai foi, iwa manumalo i le Tuyoti. O lea tō lua sa spa moa, mana ika sa manu malo le pine apo me mea i lo limpeka sa ia longo i le vai ango whātana launga, a le DAZN, o ia i loa lava le mea o le ala te iai. O ia tā uai sa whātau tu tū tā mera stanga o la spanga, ai o spanga, e mtua ese lava, ma le fusu anga moni. O ni ika ua i loa i le leo le na fusu whātana tonu, o ia whalia, o lava sa auni mo se mea e tongi atu e o pitaia ia tea. O petai o whātulanga ina le tamba pita sili atu le o na le i le rolangi le au panga le Cruiserweight, e le tele o whaalabru tongo whai pelenga le rangi. O le esampini mua o le rangi mo au panga televou, o i elo nau ta inga whaase e lunga i le panga mawhai kusuai ingo tele e fusuanga. Ma ele o i eisa na popole winga i le pao le tu i ni eka, o i e whariai a whai e manao i ni eka e se taunga whanga. Whai la, te la taunga whanga. O le tamata alo lako piliti sa mori e wha amaro steine wha o lima ia mi o wha ungari ma wha o lima e lua e Peritania o sola mai lo na tunu papo ni tini. O Kevin Apple e lua samari ni matau sanga sa ta alo mori kalapo e Bradford Bulls sa tua ia ini tō unga i teimi sa tala i tua le asurus malonu no Vema e piona wha longolongo ai le wha mastonga le Bradford Magistrate Court i le asonga fua. Ai o le polo ma le asa o soi Apple e whai ngā malanga vaalele mo Dubai o ile vaalele mai malai vaalele Manchester ma taunu ai Papua New Guinea se isi whai ngā malanga ta soa tuai ta longo ai le loia le leo fiona ni kombi i le whamistonga o ngā sesenga mo le toi whapoi whaamalo si atu Apple o whasolo nei e tari ai i ana mo yanga talanal nei auli i ai le to'ofia mali e tanga taito siuma so i whaia mo nei teina ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Nau paponga le maro le tunu o le au ina lona nua o le tautua se iuli o malau le nei aso moli wha maro ma le papatai lau songa se iuli o malau
tau tua pa nei aso la toi po malan tau tua le aso an tai au ni tu la e tasi ar toi vainga tana le tau e walama po klam tanga solo tanto pasia po i le nga tono le vai aso o lo tu malu pera pa mawina i au kilani lua spultolu le mapanpana lo iai o lo na manu le po spulu ma lima o lo awaoni si mainga au kilani o lo sulu laini o manu si ne po iaso lo nga tono le vai aso o le inga mo antai au i le aso topi o vinga po na tau e alin mai pe me tu maulu sulu la lua sulu lima bera pa mawina mo antai au ya lo manu le pia pes fu mo le ono vinga po na tau e alin mai le aso paraile o le aso nai lua sulu fa bera pa mawina i le aso paraile mo lo manu le pia pes fu mo le fa lua sulu fa po le bera pa mawina le aso nai mo lo manu le pia pes fu mo le fa po i mai nga si o tātou tunu i Samoa tu mau le whaale tono le tau lo au aoa ea o lo pāpapa tiri e mo le wila lusulu iwa le vela o lo tu mau an mapanpana ma le vela o si o tātou tunu o e manatua i lau te tano a lo maru le piapi lua spulu ma le ono o se vainga i apno pa antoa o lo papena fuan pa manu manu e lo pa usi timu le taimi nei o se vainga mo le nau mo i kanto roto roma tau po tanaki manu tu so na I pay plenty but my kin country Gisborne Maxwell more Wellington were up in Palmerston and North Navy amazing tau rangaman sibang on to I say pa ia lava pitolalo South Island ba at ya klai sete mo no to try ia o malu le fia lo sa ba o umbale malu a o malu ku langana wi so venga na tau mo le silfia malu ta to no ia ua lava au porklame whanga solo ina ua tula imarita so taimi le ua spulpa mara midu te ua te ai le tu la e lua tautua le Radio Samoa su lima iwa toru a mo toi patano patu pa ia maurunga lo tātou tunu ia na ia u tu asin sina tamam tina lofa tele mo tau ia ripa mano longa le li ia maua pelo tau mano stulu tino sili le nganga ia wato fim teu teu wana au le li nganu e ai ia pa pena po le atoro tātou tru o lava nai pana witi au pengar me stofia le tua mau pa unga le li ia me se lava po le ino tana le lei ai so ke riso mo ni nganga mo ia mo ma lo pa dal batu ia tunu ma le tunu ia anga le pele li tātou wana balai ia tonu lang sia pe tātou pa amnianga sa mai ia me se lo to so I fua la leso mato wala tato o nai le li em tato fo la wa yona au la vea I mona au pa mano lo I le neto sanga lua o lo lima ya malo lava pa tai lo to lia ina o le tau tua le Radio Samoa su lima I va toru a mo I mo to malao to lo sa pa pengan venga ia to nu mau fia lava ma puta mai ai le aso le aso to na to na tau sanga pa malo pa tai tai pol manatu mai o to pa mnianga o fai vai tapo ia mnia pa mnia le to le mano le tato wa tu no le ua spuluono minuto o te ai le tu la lua tau tu le Radio Samoa su lima iwa tolu amo Far
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Jalo fana va tio roa wa te tala na neile wa unanga e veni mo fa tangwai au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre. Tau fatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale ufula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au po tau whemalanga inga. E au fia I mata au puna o atu le Tribunal. Ma apili le Minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talo va Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wale suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Bevela pe marulu. Ta jono lo mri manu ta so no lewa lua su lua mra binu te wa te ale tu lai. Lua to to Radio Samoa su 5 iwa tolu amo le olima ponga mua ia ele o I o so le am no ia mataito lo tau tu ato lo tau pa ia mara tau marse I pa ia le tu lai fa te tonu fa sme po le pianga le ia tau Sabia L. Harrington ia marsunga ia Isaac Paunga pe atane tu lai fa ia te tonu lo manuia lava o por klame matana tato leina la po ina o por klame o panga solo ni tau sanga po ia ma se tu langa po le lo anga ia tu ia so ainga tu langa fa pena ne po o suli tau sanga ta tonu o po I tia man tu langa po le na tau sang ia pe ano pe tu la po le nu e ngalo I me le to man tu e mo ka o kia pe me la po le nu e ngalo I me na usilfi e le to man tu ia tato ta mo e pono wa I le lofa o le I tau tailu tato sa tato ta mo e wa po ia lumna ia pe me po o to na I e mo wa le o wina o le lumna e lu ta wina na po ni mena tupu ia lu ta wina o le au nga le na pe a fa au nga ai pa pe na ngo pe me lu ta wina ai le samari lo winga o le tu sai mo pa mo ia ta tono lo o manuia o mana yo ta so ainga po whanga mau po kan whanga solo mai ai au ria ke se masi mai al ke se masi to tua polima le tato ia to sampo ia na langona pa mau lalo ma be le tua I lo na lofa mo na ngale tato pa pe po ai er tanga tai manatu mai ai o ia le tali o tanga tai asi ai o ia te le lofa le to na le lo tato po ha se me to ia ai lempai e le so laina e ngata le ngana tato ai le sulaina le alofa ma fa maoni o le alofa le tu ata mana tu ni euro po ni arbi o ia le lempai na tau io se me longai lo silo na fonga yo to fina ngalo ma loto tai to le nganga o lo tato au na tu ai ma tato ta po ia tu ilana pio ma tu na lo fina ngalo ma lo to pie sila ile po le alo o le king o le na lo fina ngalo ma lo to pie sila ile po feo a ngai pa wale ya tato fai per fina ngalo le ia a ya tato ai tato leina ya tato no mai fo ina por clame ia ma e fa pe mai
Ia e malo ia I fo sia kali I le alo le tunu. Kamo jai o ptai ana nei. Ia o le lola po a oenga wanga sa e kongu po le mai. Uma le piso nga a e malo nga o le tien. A plau panga a ko a mau a lo malo. Au fikse pulu a suang. Ko e malo nga o le saula o panga kusia nga po. Ko a mau e nga lo malo. Ia ngai tala no mai. Na po si meo a ngai atu iai. Ia mana tātou tūma. O nei vai taimi o le tau sanga pōle o tātou anga iai. E mana tua le tele o pi tāmpai tā. E te pāpafonga, e te sila o te paai. O te pālongo I me tupu mai. E mata utia o isi o tangata e leo o iai lo māno simula o loa. Ia wai e te lempaiana e se le fi atu le fila ngalo lesi. Molo o loto. Na o le atua e sila I lo fila ngalo molo loto. A mama po I lea tangata o pasioti le pepe ai alu sorry ke le po na ko nga ma po tailo la po ise tu la mai po lo tala no mai ko nga ka ko pe ai pasioki ai alu ma ave lo piso le la ko alu ko ka ki su lang po le ina o nga paia le soli tu la pono ko alu ia la nga ko alu I wonga soli tu la pono e ga ke ngofo ma ka pa masenga e kosi luma kosi ku alu yo ko le lo po le ale le wingo le mapo fo ni ka mano e le fu ku la ko ia la nga e alu fa pui e le pen ko suia mai le ola ne ta mai ti ne alu to tu lo wo no forma pasioti tu lo ngana pa mai tingo mo le alu ka va le alu mo li ole e palo le mo ka wi ia tu langa va pena ia ole pe ano a tano atu I taimi o tato te talo tato matana lunga po yo ala te matana lama o le saunga le mu la ta vale o me ta ona ia te mpai e po le a voiti e meo tangata pa le tonu ma po lunga le wala e wai e le o mauti no e le o mauti no e tato ia mau ia tangata lai ia ni skaimi po le pe ka fa ni ma ia o e ma ai matua po amara e me lai tonu ta vale tangata le to fa manatu atu ia ka ilo ia e po le aso fia como so fia ulo vale o te tua lalo atua le ai o lalo ai mo ai mano ai la ku mo lo fia ulo vale nga mo lo ia pe que la ku mo o me po aku langa e matua ai le loa po a me lai o mai la tangata la po ua tawan me olo on sai saunga le mula ta vale ule lei uli pa sau le lo ta vale ne awa ke kali aku ia awa te tani atu ne tangata po arka se o lima tu langa pa pe oso ange luma pa me saunga le mu a oso ange luma po ua kipi pa ngai langa no kipi lau kam ia ke le ko ila lo ai ke mang ma lo ai lo lo to ma la lo mai pa ma ngalo ti ai alo pa pe to ia pe ango pa atu tato mata ala tu langa pa pena te le mo ti no po o a me ala pe o im tanga o kai me o pe o ka me la umaros o le upu moni ana ta te alofa I ta mam tina ma tua ia alofa le ima saunga le mu pe o tom tato uma ma tato pa na lungo ala ai pa I te I ta miti la I ta me se ka me ki la I ki e su lima ia ma su ko sanga su kas ka sanga o se fulu to sanga ai lese me e sorry gua ponga lese me pe e mano pe or kulanga walenka pa au pi male pilinga o le arko inga anta ages fo le ai mo kaunga ame lok ia pe mai nako ia kula pongo e le o ko sama kulanga o sole tu la ponga ia pa pe la me la pa ai la ki am kwa pa le kong o le o ia onga le penga ben ia o feitu langa po ie e le mana ia pa war pa tuanga le ri sa mo tato uma lungo le ala pa I te tato e o po me o fale o lo pe vo se kariku wange ia te a wana to kile e le o ia la po ata pa pe no pet e le o ia te to le tu no sa a lo wa to la lo mo tato un po la po se kanifa sia mai pe kai ai la troli hawa ke o solo mai amaro cosa io che longa che ua faina allo califile mu la se manga o por poto lo califile mu te ai ma li liu ai leit ya ma pena che caricu a cola vuoi papà ora no tu ridi o solo usa la
au pangike ma o kongaki. Nei se me o ia. Ai e maua le loto on sai. Tu loo tō pa ia mo tō ma. Me se po i whafo i no fuanga lau tele o i ngahe wha sao e leula vale o kamiki. Io e kaupe kuri sole o me fo ama wila. O i se kemi koi kiki a soa o e wila kamiki. Ia e paakula i se upu. E li liu mai lo. Ia. Pe o ina. Tu atu pe ina. Loa faitalia na me le atu et soifua mo na taito. Ia ua la tau. O lo on sai te manu maa loa i me lei. Ia ma lea i se apa ina. Ia oe. E maa e po ile makom ka upu. Al fai unga mato fui lotu. O filfilinga ma fai unga. O le autunga matuanga mato. Nga fai ui ai mato fui lotu. Mato lotu sanga. Ia masani e pakasa. E paka asa ma le e pakasa. Ma ngai ia ngō fai uai lea. O le matua le na. Sa o. Aunga ai mangisi po i sa pilpilia. Nio e. O filifilinga ma fai unga. Pai e sere mangai. Ia, o le me mangingoa. A se lau fai unga. E ke mana ia. A sa o lau fai unga. Fia oe fia lo wai. A pa ne tonu lau fai unga. O le kani a. E le fia. E sere mangai. Lau a filifilinga. O le apo i sauta lomba lau filifilinga i le atua. Mana tua le toi fo i me lau tala e te tatalo i le atua. O a tani le atua o mrao. Nio, le papela ko wako le atua. Koe wha fo i mai lau filifilinga le ngaka uaku i lau a fiu. Lea. O lau upo le koe fo i mai. Ai e muri ta i e lau fai ungan fai i le atua. Fai lau filingaro e au ai atea. Sena mangai. Ana e apinori tato leina ia tala noa mai ai ia. Fo i ia ma ai po ai ma no chai op taia ma David Nika o kamangi sila le o mo ko na vale ko asa wanga ngafi a saulo alu ka ko kama ia o chai op taia la ko o kele le bole o ia fa meska ka wa babe kelenga o so lunga ia kamangi sila le ia kele lo you never know what's gonna happen i le tulang papea la po bo yel ko mai me do tia nga o po i ka longa ki kele la langi ka me ki kele angi sila ya pa ka ko ye pia pa wala ka kala pa ku ya David Nika o nga o se apa se monga apa nga ma ka ki ya Futsal
au wa e sulia kita ai te fa amanga no io le ana fa alia e ui lava na matui tui ma o na me o te ino pa fitai lo le lo fa le tue foi e sili ai le ai no moni ai o te ino pa fitai lo le lo fa le tue foi e sili ai le ai no moni ai buleva na Banga o ke le se fai o fika Arwe fai o ka anga E ki ulava isi koea inga Ai o ke whangalo I o leanga bufania Sunga e leo se vali fai ai o wamionga O te ino I fitai lo le lo fa le tue foi e sili ai le ai no moni ai o te ino pa I fitai lo le lo fa le tue foi e sili ai le ai no moni Ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Avia maua sosa, Omega ka, Ianga lowi moa, Omega ka, Tabale tau mo fie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina neile o nanga e veni, mo whaatangoi au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa, tasilima iwa tolu, amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu, amo.
Tani tula mai su pitu miru te ona tāna le tula tolu. Tāna tolu o na tātou tala i vai panua le ngana pe o le tānia. Ia, mama i atu pe ava noa mai na kamo Prince, le tautua le Casa Beds Appliances. Ia, anga e toa leo tātou proclame se ia pa ia le tu lai fa ta tono no mo rian mano ta to no to pa manatu lava wa le lava ia pe ngai ia na ia long pa no i mano longa ia me so to tele po ni se mano le to no o lo pe ngai mano longa ia lo o fo ta pa ngai ta panga o mo to a mana ia fa i lo fo le me ngatai le o tai e se le manino tu langa la to o man saunia la tolo tan tan ia le vainga o ngā tai pale mo la to e me se o fa to le ngā tai le ta pa ngā e kanesia o ngā ngā me se po maro e kanesia o ngā tai le o mafutanga i ainga e ona to fa manatu lama e telefo o isi tau sanga o le fa tamala o tatou pela mo fa atu e tau nu loa ia wanga i loa pai le tanoanga e atu fauna te maiti tu lole ngana wo ana to fa peana to e papa wala al vatuna ai e fa peaka me ki o sainga e po le o e ai kai ai le na uman fa ai lo mai le me ngatai le o tai e ma le o yuta ia ka ko so tu la pongo le stemi tupu mai le fa le lame ia no fa tamala o tatou mana ia le o tata no foi la poi se pele sweepy excuse me e am tata no tu long e male volta no el malio keriso e o volta no po isi ku longa po e o ngalo ku na tau sang e am pa ngalo tua ai manuia lava ia ta paonga maro le tono ia ainga e kanesia pe lava fa o wina ia wa to telepo le malo le tunu ta po inga benga po le lata le pai unga po i ole nei po i masina mo o le lua o lua lima ia o isi po ina wa o lau to po ela to nga benga pe lua ba yaso ia o nisi po sa pe ngai po ina le fa so na sa mano lo yaso po i le ai e mano lo ai ia ai to fo ia o lo tu ma waranga lu ia wana to dum kwa manga ia mai le fo ia le mano lo o le nga lu ia wa le se vela a lu fo ka i sa mi ke o male ia e fa pe o ke le do a le a ai mira lo fa nai fo ia mo ale a mo va au me pengar venga ia kandia lo pengar venga ia wa o por te mi mano lo ia mano lo ai family le i maputanga mta paonga ro anga atu tai mta panga tu lo ia family le pui a o lofo le ia te o to u malama to tai ino o to i o to maota mo to lawa i le api i o e kaupongi lo eselo kaupongi lo eselo ia o mkwani le ia Piano pa tu e au le tau wola au le pangota o sinunga i le mtua mapatia si la tamba e olo le po mo kwa i le mo mo le ainga tu loa le ngan a o le au o ke ya me o le po i o pa pianga a ver para mai e le o ma posfile morato o le po a pa tele le mangeso tu lo sta metiti shola ano le e le lo wala o tau la sea pa mo le mole sa maria nga le ya tang fie po ia ya long pa na le oro tasi oro fitu tolu lua iba balu o le oro tasi oro fitu tolu lua iba balu pa mo ko bakasia samarianga le lei lo mapatia isi ngan ile sia la tamale wa ave pa pier pa mai ia le o mo spile mo oro tasi oro fitu tolu lua iba balu pa petai pa te le lava le lei ia tato ngā lue whaatasi lava he o popo ngā pangta ia le lofa lautua mea uma le lofa o le si kumulanga i meo tono maota malawa o te aipo i whale ngā isi o i wo e kore ina tu iai me ia o kaukau ki o ka vale ki o ka vale te urula i tono le maota o isi anga e kaukau ruma apa pea e lima ka vale lima pui kila ale fai to le main door o le motor tangata le
ia ngō karangoa mo ko ho e lalo i se awanga ngā whako vai. O ki o peia o inana e fia ka koe kau wai ia ki o tou sa. Ai ese le whai ngofi. E ngō ngā sau ora kanga kui ia o le ngā a pa o tu never po. E ka e marpai ko. E pawan mea ngā mga koe vor kanga ia o ki o isi pale kau laka manta. E ngā rakua ave umaki ngā e lima. Ia le lo pe ko whanga ngā me pe ko lima la ko mara ko fula ko marka pale. Ia le ale insurance ka bale a pa pe ia ku sa pe insure ia wala ko I le mole matala I turanga pena. Meo kau ki alu ka ko mrang ki kau longa poko kuloa I le o ia lau po atampaina. Ai kasinga me o le kerenga o ia ka ban ia onisi po I o pe la ko e pa langi o po au ko pa meli pe lau curious ele pa pengala ia sia o ia au pa au ia mal pa tu ai sit o la kuria e le kai ki ro menga o ki o ka bale io kuria se la con ona ko to ia le paso ia ele ki ro po ki o ka bale ia o sila kambanga po ma o la ka kala mal pa ko la ko tropa ko le paso ko lo le ia ka menga o ka o ki o tau ta bale ia la mo ki ngo o mo la ka bale ia lo fa poko ranking me ka ko me ka bale ka tira le I stomach le I flat push ia pe ngai tulang na pa ta la pong ia te o la to awol pa ta mala abe ala ki o la ka bale ka lo po tu mrenga nga fa no lo sa ngale moai ai le kala ko vai ko di maka bale la ko mai ia lo pa te na tu pe la ma puta mai ai lo fa te mo oto
No mera sa wa ma banga yo o ma fo fonga o ma fo fonga yo o ma fo fonga fa yo ma fo fonga 5 minute ona tāna le tūrai tōru. Tāna tōru o mina tātou tala I vai whanua le ngana pero tānia. Le fo ia lapta ia mai tātou le kare vingi. O le kare vingi. Koko e o le mo. O le tane bi vini. Rongo vinga e whai tiete i e tātou. Nio e pe ano whai atu e le aia se ala e ui e tātou. Tāno tātou I le rei. Ea tātou e wari po ma. Yo e vai po ma. Ea aro e ar po ma yo po ma e te tataro le po ma yo po ma. Ea tātou te oa. E vai po ma e ana I loa leo me tu o tātou. Ea wai le le angar go ke ho vale go ngol le fia. Patalvatu ia paaptai paamtuainu. Ea manuia tau sangpo paaptai paamtuainu mana ainga. Paaptai mana tumai papena po ia nifo cha. Ea mano lava ea pe ina po ia penise o sobale ea mane ainga o eva mai prosper o bevela prosper kai mingei mano atu ea te turunga ru tai alo sina ati mai merapat ma lo lava apena po itina tua ia talenga ia la lau taua sa pepe turi o eva mai Hendon Avenue e merapat ba no lava pa tai ea mai lato lava pena po ia Melvin Drury. Thank you pa tai pea Marietta ea mane ainga pa tai ever right ea pa tai tato talo mantala eo e ai lo talo makako kanguru Queen Isabelio Rovantu mia tau sang post in leo ea malo lava pa tai lo ria mai ea nai tu o le vai I Finme Belmont ea alofa te lea tu iese tu pua ea malo lava lo eva mai Navy Base ea Pearl Harbor Hawaii kamala le supo la le I Pearl Harbor so le kele a te piko ngonga o la ia o la I ngai la ia le siovo le sauar ka le ongo alu mare po ea pa kulo I Pearl Harbor sau whae lo le supo umolo nga ilo Aramona ia vai la o ngai ke whiaro ea ese o ule li moro ko ai nga whiaro ai ke o se piso e makau kia e la ko awa pa awa pia sori o ma pa ma vai hamal mako ai ngai I e le o magongori e o pa unga ke lupa ma o ngai Aramona e ke lela ko mo ke o le ilo ai e set tai Triple M pa mausili ia pa lo lava le mai pena po ia tasi sau po I kai salika lo to so talenga le aso mane tausi Rosita ia ma no lava le mai mreto sang po nati vo a pa te tele lava ma lo lava ia le map to mai ia ma lo lava Marietta o or kai mi fala el pancake awala le ve se siam kamanga ngo mai lu awol fala el pak fala le vai e o fo Marietta pe va pe fala le vai pa alu ia ia mai le sa le vai mai aro si le sa e o le fala nga pancake wai ke fala le pak yo la nga na alu vo I le si ko nga oi vo le pe me fala le vai o ula le e fala ia le vai yo purify water kamanga pala ia pangi e opo zore mai papanga pala inga pangi kinga I le vai o vaku ia se fai mo moka ko news ko kala ko se kala In this update, a migrant worker has died after a fall from a scissor lift at an Auckland company under WorkSafe investigation. SD Aluminium employee Jun Jiang was in a coma following his fall last month, but his life support was switched off last night. Lachlan Rennie has more. The ambulance report stated Zhang was not wearing any safety harness or helmet when the crew arrived at the scene. A WorkSafe spokesperson says the machinery, training and risk assessment are all under scrutiny in the investigation. Zhang's widow, Jia Fan, told our newsroom she and their 8-year-old daughter are very upset.
The Justice Select Committee will meet tomorrow to discuss accepting late submissions for the Treaty Principles Bill. Users reported technical issues on the parliamentary website yesterday when trying to make submissions before the midnight deadline. Labour has called for a one-week extension in light of the difficulties, while Te Pāti Māori says the deadline should be pushed out a fortnight. A win for the Prostate Cancer Foundation. A Parliament Select Committee is encouraging the government to launch a pilot prostate cancer screening program off the back of a 30,000-strong petition for the initiative. Foundation President Danny Bedingfield says after lobbying for years, it's a welcome step forward. The Minister of Health wasn't that interested, but now all of a sudden, with the Select Committee report and some of the extra findings and science and reports that we've been passing on to him, that tune has changed, which is a really fantastic thing for us. Regional trends are emerging when it comes to the names parents are choosing for their children. Latest figures from the Department of Internal Affairs shows Noah was the most popular boy's name in the country last year, while Isla the most popular girl's name. But Jack was the most popular boy's name in the South Island, topping the list in Canterbury, Otago and Southland. Noah, however, led in the North Island, including Auckland, Waikato, Taranaki and Northland. For girls' names, Charlotte, Isla, Amelia, Lily, Harper, Aria and Ella all topped the lists in different regions. That's news. I'm Adam Cooper. In sport, American teenager Nishesh Basavareddy has stunned second seed and defending champion Alejandro Tabilo at the ASB Men's Classic. Basavareddy has claimed a 6-4, 5-7, 6-4 win in 2 hours and 25 minutes on centre court. He only turned professional last year. Definitely the biggest win of my career so far. It's only my second tour event, so playing on a court like this in front of a full stadium is a dream come true, and especially against a great opponent like him. Belgian Zizou Bergs has also won through in the battle of the qualifiers, beating Italian Luca Nardi in straight sets. The weather's clearing, but there's still no cricket in the second one-dayer between the Black Caps and Sri Lanka in Hamilton. The first ball was due at 2 o'clock, but showers have prevented any action. And that's sport. O le Ardas Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo Whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le Ardas Travel. Jana whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga I Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au sosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua lua, fa fa, fa tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
tanumia so se io alofana o te io ma o amene ia te o fetula pele silo tau I peni ma tai mane etele tai loi arasi Panoma, Masu Sana Sarona, Befa Atusa, Tusaina Ola Ualofa. La Pele Ilo Uloto, Ma Imaupe Ana Yai Sapoto, Nate Fasino Mai, O Awala, O Samiluoto. I seek you my moina, le febula fi my benina, but you la umama aurabule oya ita. Waleti oa o solomona, mana upu fatupu alofa, ila lili mauna fonga. Yola rosa Wafa apinao Umo oma Sia ufanao Ila sao tonga Vitu ea Fasino bea Ile fala O te io ma o amene Ia te o fetula upele Tau I peni matai mane etele Tai loi arasi Ole panoma Masu sana I sarona Hefa atusa Tusaina olo ualofa
Te kong mali o le te nino Samoa e ba pale nei. So far mi lutu wa te ale tulai. Tolu tau le Radio Samoa so lima e ba tolu amo e mo so te inga ma le pule o le pule la male o le Casa Beds Appliances Prince the man. Ta lofa Prince, how are you this afternoon? Happy New Year. Ta lofa lava uso, ta lofa lava ma loso I fua uso. Ya, manvia fafita uso, wama yo uso. Yeah, I'm very well, thank you indeed. You know, when I call you just before Christmas, and there's no response from your company, and I thought, oh, that man's in paradise. Did you go, or you still in Auckland? Uso. I was still over here working, near the Christmas. Gracious. The fare is too expensive, and the work is so busy, you can't go. Yeah, but the men like you don't worry about the money. I know, but the Christmas time, so many things happening here. I know. So That's it's good time hard to leave. But yes, definitely, this is coming in coming months. Some plans are coming up, so we will definitely visit the paradise. Yes. My own land, the Samoa. You miss the place. Beautiful Samoa, Landele Samoa. Landele Samoa. So more we'll relaxing. be coming soon there. Yeah. So when was your last time there? Last year, or the year before? Year before after the COVID finish. Yeah. Did you enjoy your holiday there? Of course, brother. When you go to Samoa, it's always you don't feel like to come back. Nice people. You forget about everything when you are in Samoa. Exactly. Friendly you forget people. about yourself also, I right? know. Like the Friendly environment people. and the people there. So relaxed, so peaceful. That's right. But here in New Zealand, how things are. Even so. When you got back to New Zealand, and all the things come in your mind, eh? Yeah. But when you go for holiday, like going to the paradise, as you see it, always relaxing, eh? More. Of course. No more think about the company, no more think about customer or whatever, All you do, just relax, and do what your own thing. And then when I was living there for 4-5 years in 2015 to 2020, oh man, that was the beautiful time, beautiful time of my life. Those years are so great. And I'm always, thankful to the Lord that though I lived in Samoa for a couple of years, so I have learned so many things, as a person, as a human being, in a spiritual way. So many, things learned from there. Yeah, that's really good. Oh, well, we got the time, plenty of time, as long as you make more money and put it in the bank. And off you goes. Here, Prince going back to the paradise. Here, you don't need to you don't get chance to put the money in the bank. That's right. Government takes everything. Insurance companies take everything. That's right. Think about Silmanu and me and the Radio Samoa. Of course, brother. Of course. Anyway, back to business. First, special please, Prince. Sure. So first of all, thank you, so much, Fafetai Telelava, for having me on the show. And I think this is my first time on the radio in this year, so I would like to wish Manvia Leto Sangafo to all our Radio Samoa listeners and to the Radio Prince. Samoa staff, and the management. So I'll start with my first special of this year. So it's the latest Apple iPhone 16 Pro Max or Samsung S24 Ultra. So you can buy both of these phones. They are top models of the Samsung and the iPhone. You can buy them on weekly payments with the wireless earphones, and the special price for this week is $26 per week. Luau Tala Wayaso for any of this phone deal, and we can also program you the Samoan Bible Tusipaya on the phone, so you can read it anywhere, anytime. It will be on your phone, just fingertips away. Yeah, leo papongal manu le tunu tala no my friends ola yale iPhone nga Samsung. Yeah, le fa mai e mana ia o mai tonu e fa pona e po tonu na le tu spa ia
ia e kolu e si matulanga papena ia ele le lava lo wanga ia na le lua spuluono. Only $26 per week. Lua spuluono tala ia le lava lo tala no ia I tulanga umalama ia manina foi pe tala no my friends ia te oe tulanga e le lava o ni ngati fatua mai se mea o le tala no I luma e mana mai foi friends. Ia na mana ia le o lo feutanga inga e te alu I lo mota mlo mto ai mo lo fia. And second special place Brents. Sure, so the Lua Fapitoa for this week is the lounge suite special. So lounge chairs. So the special we have, it's a beautiful, beautiful chair with a lot of features. So it's a black color, leather, recliner lounge suite. So it's a 3-seater and the 2-seater on special. Tolu, Nofua Tolu, Nofua Lua 5-seater. It's a black color, very good looking lounge suite. So the features, it has a lazy boy. So you get 4 lazy boys on the 5-seater chair. And it's a very comfortable, spacious, and the price is only $26 per week. Lua Onutala Vayaso. And the special features, brother, of the lounge suite. So I would just like to mention here that this lounge suite has the wireless phone charging dock. So you just put your phone on the lounge suite on that dock, and your phone will charge automatically. And it also has the LED light at the bottom of the lounge suite. And the lounge suite also have the Bluetooth speakers, which is inbuilt in the lounge suite. So you can connect your phone to the Bluetooth speaker, which are already in the lounge suite, and you can play the music, and it has a cup holder tray, and you can put your Kokosa Moa there and enjoy the music from the lounge suite with the LED light. Relax. Or a cup of beer maybe. But you ask the boss first at your home. No, I drink the water. Pangan manole tonu ia friends ia pe ona ia na usilfia uma ia to ngano fo tono sitting room le mana I fo le tolu po le lua sila ia mis fo ia lazy boys nga ma ngai kama wo ia ngong ke au vai ia pe ia le moinga e ke relax mai ngofo le le ia mis fo lo ia fo I ma wa fo ia pai fo connect ai fo nga ia cha lau iPhone ia lau cell phone ia mis fo I ma le Bluetooth ia ma speaker fo le nga lo relax ia ma panglongo I musika penga nga kama o Prince ia na lus blono tala per week $26 per week. And the third one, please, Brent. Third special also, so it's the I special. So that's the Mason queen size bed with the mattress, and it's the combo deal with the Samsung 55-inch smart TV. So you can get 2 products just in one payment, only $23 per week. So you are getting a queen size Moinga bed with the Lima Inisi Malaya Tamai smart TV, only for Lua Tulutala, Waiyaso, and when you mention Radio Samoa, you will also get the Mea Alofa on this deal. Yeah, they were very queen size spirit nga olam kwa mangaya imlong pa malu ya mes for smart TV nga ya te mawai ya na lo auto lava ya ma fa wideli tala no lava ya prince ete mawle leya ya ma sele na le luas for tolu only $23 per week. Wa I let it down of ye. Yeah, I lay out paper of ye. I keep update the lava payments. I must make it say I can go your prince. It's all my lava. Pela move to tia patola by say Selangono let to know I need loy lumba lato for ye a hana business. Yeah, 5 weeks spenta and the lava lotal no your prince till a 40 low motor low law. Yeah, papi pay knife. We come to the special number 4. Sure. Lua Fapitoa. That's the whiteware special we have for this week. So it's a Panasonic 322-liter bottom mount fridge and the freezer. So it's a very good size for the Ainga Panasonic, very good brand in the fridges. So 322-liter fridge and the freezer only for $15 per week. Luali Matala Vayaso, or the customers who looking to upgrade their washing machine, or they're spending so much money on the laundry, like $50. Some customers say we spend $30 a week for the laundry, doing the laundry outside. So they can just buy the Samsung
brand new 12 kg top loader washing machine only for $19 per week, and they can do heaps of washing, blankets and everything in this 12 kilo top loader washing machine, and the price is Su Iwatala Vayaso. And always when you mention Radio Samoa, we will also give you a surprise near Alofa. Yeah, lewo mal tātou special muli olo ia le fridge mal freezer ia le nganga su lima tala i le Vayaso e le po se me to anga i si tulang po e ba i se laundry ia wale wa ia man masinga me le nga suriva tala only $19 per week. Ya le lama pe no pa tu tal no to nga umate man mai au te fo te le man lama mo le fridge mal freezer $15 per week. Ya e fo lama la to washing machine na ya na suriva tala. Yeah, pa pela na pa funga le Radio Samoa. It's better mention to Prince, otherwise you got no man. Yeah, le la pala mention to langa uma. Yeah, pe la kiki pe le aku langa. Yeah, pa we are I all the pair. You do a windscope as well, Prince. Of course, brother. So customers who are looking to get a windscope, so we do the windscope for all the household items. That's so good. you can just come and we can give you the good quotes for the winds as well. So, yeah, so we can help with that as well. Well, can we have the address and all the phone for our listeners, please, before you run away, Prince? I'm not running away. I can't catch you because you always disappear just like that. Yes, brother, Thanks, you are right, Prince. you are right. No, So, it's joking. The address in Otahuhu, it's Fafikufa, Great South Road, Otahuhu, which is near the KFC, Kentucky, and you can park your car. So, you know, a lot of heaps of parking there. Yeah. And in Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across just to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store. Lot of parking available there, and one. opening timings are Monday to Friday, it's 9 to 5:30, and on Saturday we open from 10 to 4 p.m. And the toll-free number we have, it's O Wasilau Lua 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 Lima Fa Walu 0800 222 548. And for Otahu store, you can press 1. For Henderson store, you can press 2. And you can also look all our specials, weekly specials, monthly specials on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances Otahuhu. That's for the South Auckland customers. And for West Auckland customers, we have Casa Beds and Appliances Henderson. So you can find all our deals. You can message us there, and we can help you with your queries as well on the Facebook. Thank you so much, Prince. Always appreciate it. Look forward to hear from you next week. And God bless and have a great afternoon, my man. Yeah, Seki, Fafetai, Telelava yeah, Faasifua Samoa, Vailetua Samoa, Thank you. Seki Samoa. Thanks, Prince. Aftai. Dai. So yeah, Prince le no tal no le no mera la no mela nga ma sole. Ko ya lu mo Prince le over sela. Anga se ko vidi lunga over selau lua lima pa banu over selau. Yo e fe mo ya ma sing yo over selau lua lima pa banu tal no telefone na ia pe te anga ia tu fo I le Fafi tu pa Great South Road I Otahu. Yo e mo apel KFC ia nga e ko ya rule malu suka la ko ngi lo KFC. Ia le pa me mention na ko ya te ia tu nga umaling pa tata noi lenga e pa pofunga ma le Radio Samoa. Ia na mo le so ka mai me alofa better than nothing. Pa po ia e ho I pa le ata. Tolu fitu iba Great North Road I Henderson. Manatua e ese Great South Road. Ese Great North Road. Ia ia mai o itu langa na ke wa if you so ngu mela ye lu ia Great South Road or Great South Road or South Auckland Great North Road o kai West Auckland lela ye tolu fitu iba Great North Road o lo tau tu ala kama Prince Malanga bainga le Casa Beds Appliances ia mo lea tolu fitu iba Great North Road I Henderson ma le Fapit Far Great South Road I o tau over selau lua lima fa malu pole o iba lua fitu o iba fitu iba ole o iba lua fitu o iba fitu iba ia peke malau sa o le pole o lua o lima lua iba
tasi lua. Le tautua le nā le Casa Beds Appliances i alo moa I tu atusi nā lua tautua le sunga ia Prince. Taimi tole mai le ala apa tonu wale tu lai tolu. Tautua le Radio Samoa. Lusu riva mara apa minutu wa te ale tu lai tolu. Tautua le Radio Samoa so lima I ba tolu a mo singa pese leo. Ia, ai se uli wange. Pole hangisi por kalame o koe rei tai ngā le whahamare ngā whānoano. Kama umatiba le alofa. Kele alofa makala. Makala ne oe. Amatiba le alofa. Ora meko. Ta ele toe famatu Ue tongi ole moa alona afa Ua Ua matira no ua no fafa maoni Na ole langi olo oia no ta Tangi uangi fa tuilangi wa fa penale nei o langa e pe mo ai ua matira no ua fa fa maoni na ole langi time
Si pang Maria Richards pa ka yo. O mga pa makana yo ma pongo motivo le lofa. Ringa pe o motivo le lofa. Mori ki le lofa. Wa lai titi le lofa. Yo awangi makiba le lofa. Lau tua mea umwe le lofa. A tato manatu le lofa le atua sore. Kwa le pa mtala ina. A oi tato manatu mai leli. Ma pau lam tato manatu natu ya Yesu Keriso. Lo nalo pele totas. Le faro to lua fi ngalo leli. Ai to manatu. Apa mai. O le tangata o le pale ali o ana ngal benga na fai. Ana menga kupu. Na babe o na lu ese tangata manga sala. Aru dei doa tatu, dei doa lang sala. Ai se ba uta ele lofa pa maoni o le atua. Na ia to sau nia le ala e moa le tangata na fai. Pale ali o ana ngal benga o tangata soifo na ia fai. Na ia fai alon pa atusa. Luna pa atusa ia lofa ia meo tonu o no sai ma pa pale ale lofa i meo. Ai le tu mau ai. Ne tu mau tangata. Va be ona sola ese. Pa ua tu dang sal. To sau nia ai le tua luna lo pele to tasi. Ne ngalu wenga. Pa ia Yesu Keriso no o le oti. Ma liu lunga sa tau le bao le langi malalang. Ta ua le na. Ta tau le na. Sa ili mau. Te o whana usta ngata ele o la ngona le alofa o le lia sauma. Ngā wha manatua. Ngā wha manatua le maliu Keriso. Ana le maliu Keriso. Le isa wha mangalonga tātou. Vi imwha tai le atua i lona alofa malona ngan le. E ala ia Yesu Keriso. E o mane fiafi. La ngona wha maularo. La ngona wha taupa. Bia e lo nganga maroloto. O aia. Manatu mai leli. Ya to pata lofa ante to pa ia maulunga ro tato no na yo tamato asensina lofa tele atu pa malo longa le ia te oto manatua a oto le talo malo ta wasa malo folau manato sanga yo manefia pa malo fa ta ile fengo fie ai pa ta ile tua lo nanga le le tu la fo ia lo to so for tato vola yo la fenga lo to yo na fa na witi we lava pi tampa in tanta wasa mai ai le singia le alofa le pa ma lofa tai to pa ta lofa to a ta to no au finga le tofi o to no e mama ne to no ta to no pia e wa te rone o la mana fa na witi ta lofa lama pa tai mana to mai pa tai lo mafuta mai pa tai o fa nianga pa tai o lo fa anga ese le ta ua i lo to to ai lo fa tu i tai me uma a mata pia i u pia le wala ratu ne to sanga la ngona fa mo la lo i mo le to a batu lo fa malo ma mano se o atu nu e pele le roto a tai la to manatu mai tai lo to anga le mai mo lo to te lio lo fa ta vai mo to mala to no sa fa penga venga pe la vai ma puta mai o to no mama ne to fa ma lo fa tai mai lo tu sa le li so ta to mia lo fa te le to mia po pango to nias a o li tia me o me le lo fa le li mia ta to fo longa tau au pele li tau tai e solo tātou sa manu iai whaptai tele lama Marietta mi marainga whaptai mo whamnianga pepo iaro sina ati mai mera apet pa Mela Anderson whaptai tai nu ausana ropati mai America i California whaptai tele lama malo whaptai le manatu mai Leo Silvelio malo whaptai lo whantu lo ptelenga le flufi le aso sau foi mane tausi arosita palo folau ele li ele fa mano longa le ya to lo so malo le tunu o lo maputa mai lo fa te le atu ya tato bala pe taimi ya tausi pe tato ya lo fa le de wika tu hani mano la fa tai ya mai na to umala mani misi atu se swapa si sa ili mal pesele ave mo sia fa na a ta ualo le atunu o sia whanau, tu lowo tau pa ia mo tau manu mātua, eo e, o lo walo, o lo wafine, ea, a pena po o lo watali, tātou fia e, pongi na yalong whanau li mano iai, manuia tau mano longa tamaiti, manuia tau mano longa, sau wina o tau tino le toto Keriso,
o tō pia ngai mano longa, pia ngai o tō ma, nai o tō mātua, pa o ngāle ngana numera tasi nana a mea lea tua, mea alofa mō tātou so i fua e ai tō mātua mola e taito. Au ni ngano, numera tasi le nā, maua le lei, ole mtua ai fia lo lumna. Sa lofa per tānia, toi whasa moe oe, a tō tino le tama. Lofa te le atu mō tau, ia maua o tō le poto mai le li o lana mea lofa e ola hae o tō. E ola i lona bibi. Au ni ngano te bibi i le atua ma e tala noa i le li e te pia. Maua le poto, i le poto te mita ai ma e pasanga tau i lo uso o lo tō ngane, o lo ango o ai lama. A le poto e te ole matau ai. Ia mai bibi i lo atua. Pese le mo tō alofa te leo teito. Me o lo tō whanongo longo mai i tama mteine, au ki lani manu tūtua oi o te roe mau. Pa mria le atua. Tolu Amo Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A little boy named John was watching his mother bake a cake. She put all the ingredients on the table:
flour, butter, sugar, baking powder, eggs, and vanilla. Then, when his mother wasn't looking, little John sneaked a taste of each ingredient, but they all tasted bad by themselves. Then he watched his mother mix all the ingredients together and finally put it into the oven to bake. That night, after John had enjoyed 2 big pieces of the cake, he said, "Wow, how can mixing all those bad-tasting things make such a good cake?" His mother smiled and answered, "The magic is in the mix." Sooner or later, bad things happen to all of us. Maybe you didn't get that job or promotion you wanted, or someone in your family suddenly became very sick or was terribly injured in an accident. The fact is, life is a series of problems, but quite often, trouble can be the first path to truth. In fact, our problems can give us our most valuable and treasured lessons for life. So don't give up, simply grow up. But it takes a strong, courageous person to suffer wisely. Everybody suffers, but not everybody grows better from it. We have to learn how to profit from our pain and understand that there's a purpose behind every problem and a kind of magic in the mix. You see, each day of our life is a seminar on successful living and how to become a better person. With God in control of your life, you can't lose, because no matter what happens to you, His inner peace and power enables you to grow stronger and wiser from everything life throws at you. So you actually learn how to suffer successfully. We face challenges every day in the classroom of our life with the greatest teacher in the world. But usually we humans don't know God is all we need until He's all we've got. He is the only one who can masterfully mix all of your life's experiences together to produce a truly successful and satisfying life. Since you were created an eternal soul and person, you have to live with yourself forever, long after your short life here is over. But you must first put your life in God's hands and control every day, before He can start blending together everything in your life for your good. Won't you ask Him right now to take control and get started? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Tulu, amo. Oh, happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of this love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of this love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of this love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of this love.
Se pang mangeo vini yenu sailing on the sea of Islam for lau lunga le basa o lona nofa mana ile pese ma e to tato proclame think a minute o binatu ngana peritania telen lo tau lo tau binai tato te tono ni te mano le tono lo fa ponga nei proclame o binatu yes o ma li maso lo yaso e abatu wadi nei proclame le ngana peritania ya te tono yo lo fa ponga te mano le tono ya te tono lo mi le mano tato tono nei vai ngana fiafi to pa u for the tau tua o ngā tono le vai aso le salulu le samalo Januari lua o lo lima ya pa talo patu foi ya amelia pa mona manola pa tai mai ngā benga ne aso lia pa mona pa to nai manu mai o to lau moa ya manola vale va mai ya manu ya foi ya sa valingo le fiafi o pa maro stino amelia pa mona isen manga ya ula mare vai pipa e ave mare pangu ngā vai tau mafanga auangi a vesi sprite posko kola kamanga pa le ngai sa valingo le fiafi pa to believe pa mona male mainga manole ngā lua ne aso la to msa pe ngai ngā benga pa manole pale pa manole ngā lua e pa mria le le tua le malo le tino tes wong ya manole pa tai mala ainga lo mai mo mai sini Australia ya tes wong mala ainga pa manole pa tai ile malo le tino ile maputo mai po le nei aso mai la pesele so mai po songi ni Samaria ke o mai o vanga ya le download tinga ka konisia pe ma ko pesele a fo I wain mal banga mapu tinga maska pese ya amaru tu ma pu ti nga ya ben wo taimi wo ki ko mai ya pio nga ya to so there our Harrington Mali sunga ya Isaac Paunga ya au to lunga po tau tua ile nei po ya piapi sa mo le tu pele le spai bai asa ma se ma mau tam pela mai nei ya to liu sa ya pa pena lama o po pa nga tai pale poto to tai se na tu yama pa mo lalo tai to ya to alofa mai pa mangaro le ono pa tava alofa te atu pa petai pa te ma tanga le ne aso pa mia le li ma lo tu sai le so ta so mia ya mia por to ma tanga ma le penga ya sabea Harrington ma le sunga ya Isaac Paunga ya mai se o la singo le ne fiafi ya le pile mu manga le li to fa manatu wala tunu o fa nga ina te por pe ke le fia mai atu watu wa yo top nga o kele me kupu mai o ma so ifo
Ono le waru le mapo po le pa ngai no te poni tulo. Ia ngalo ai o le pa au ke me la so. Le na pa au ke ko sa wa la pa au ke pe pa. Ia pe na la le ku la no ko pe tau so le radio sa mo so lima I va tolu a mo ta o le mo le pa sia mo li. Ta te le lo po ele sa ko ka mo pa. Ia kama ngai pe o le ava ona po la pa sa inga. E lan me mata mori ke me ala ko tu le sa o ta ua ia pa pena ia e manuia la ne fiafi ia tanga ile fa I lo sai lo le wala mtulang au so le tu la pono le ia se si lo tu la pono a lo fa te na tito e le mamalo le tato no manuia fo ne fiafi fo fuanga me se la to pia ngai mga wenga pa malo nga lo ne ia so la la nga wenga sa nga lo ai mai la to tu no e ala le e pisinisi matulang wapena I eleli ngā nunue ai tō pisinisi pa amni eleli ngā nuenga o topi ngā luei o le pa maoni me tā ua te e mālo whaiwa e te pia e maulunga vi inga o le atua po ia te ia taito taroto le awauna soipua ma ia manuia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I." Whatalwhatu I telefou mai Australia a le Radio Samoa. E se lau miliona ua whaamatu wane re whainga maloa Australia I se konkara te fou mo le company e ngau sia o penga I Bendigo le Sales Australia ia whausi ai nisi tu ai ngā taawale o Bushmasters e whase fulu.
I le rua tausanga taruai sa fausia ai le company lea ta vale Pushmaster sia se lau tolu se fulu mo le ami le tunu ia maolea lao le asapalai atuai ta vale i le tu i saute o au se talia. O se tasio so soani sa fta wa ina foi mo mua le whainga malo ia a ole i amatamai ne nei tausanga fau. E na ole rua tausanga o si tamaititi o tausa idia Queenslandi ma wawala awai nei leo leo i lea whaetu mo le soson yani le tunuu. O le lapata inga watu ina leo leo ma le popolenga i le saunga le mua le tamaititi ina waleiro mailo na ainga i le pōna pō i Diamantina Circuit. Whaeroa ina 9 News e talitonuina e whaasa pulu whātausanga o se ali e maasani le tamaititi e fōringa o ia lea wa ia ave e se mai le tamaititi mailo na ainga. E le mai noa po le ale so tanga a e pe o malanga fo i se ta vale po o sa vali. O wha matu wane leo leo le numero le telefoni tasi tolu tasi lima o no wha e tu ina atuai ni wha matalanga e so o se tasi e si la fia se wha matalanga i le nei mata upo. Momoni mautua o yara tangata le ana mawatu wa maniu i se unity me le pone na o lato whaalongoina le papa ne o whana. Ma wa whaatino nei le suenga leo leo le whaalawelawe na tupu i le te o le iwa i le tae awana nafi i McRae Street i Dandenong. Na wara awa nei le whasosoani whaapawave e taunu watu wa maniu le tangata lea ai tinga ina manuanga na whiai le pito i rungolo na tino. O lo whaataria le whaamaoninga o lea tangata po ai a o whaanga i oi le suenga i le no whanga na tupu ai le whaalawelawe. O whaamatala e tua oi i leo leo no lātou whaalongoina e whaarua o na pāane le whana mai lea no fuanga tu sa o le rua i tū la au le taunu watu leo leo. Wa tārusanga i leo leo so o se tase sira whiani whaamatalanga i le nei mata upu ia whiso o tai wa meane. O le waalelo le sami lea na tofu i ngā tai whale o Australia i se sifopo Western Australia e to ono le pasese na malanga atuai ma le paila te to tasi. To toru o lo tau sa idia, ma le isi to toru o lo tau fitia de whamai, ma wali putia na la vea i Thompson Bay i Rottnest Island, te ele titi lava le whae de fia na nafi. E manatu leo leo le waalele la i titi lea na la vea i Phillip Rock, i le amatanga o le vaenga uru whale i leawa. Ta ue nisi mori mauna wa ia le waalele o malu e lue solo, se i o ina tau le apa auanga wale i se maa ma whaale tonu wai. O lo wa ia i ata le tofu o le isi vaenga o le waalele i le sami, a wanga i atu leo leo ma le au fisosoani i le anua fuanga. To toru tangata na si iane i le wharamai mo tong fitinga, mai ese umatulanga o manuanga na fiai, a o le isi tangata e ato e le to wha e le ia whaina. O i rato uro tinga ina au fiai matamai ta i to o lua pea ma le tai fast food tau sanga na mātutua, ma wo whaidoi li poto le to a telo le au tāwa whausa i ei lea whaitu, na o rato mori mawina lea whaalawelawe. O whainoana 9 News o le tu ai ngā waalele leo le Swan River Seaplane Cessna 208, whato atau nu wane tarwai nei i Perth, ina wa whamatu wane mai se company i Perth lava. Whanga soro le temi nei le suenga i lea mata upu. Tala mulimuli, na mawhaiona soani ma whaasa uloto mai anisi o le atunu na pasi atu le vaenga tonu na tupu ai se whaalabrawe tau ta vale, na au fiaita mai te toa ono, ma whaamatala ina i ripoti e toa walu tangata na au fiai, e au fiai matamaiti e toa ono na whaimalanga atu i se minivan na taawale vale i lunga le Hume Highway i le tui sauteo New South Wales. Whai mai le 7 News o le ave van talatun wino se di pea ma 5 sputa usanga le matua, ma lana pase se o sui uma o se ainga, na ave sea uma mai le van lea nei tangata na iei lea no fuanga i le teimira whaalawe. Whai mai li pote e talatun wino o se tasi o pasese o se tamaititi e iei a fianga tu mau. E tinga ina le ave taawale ma watong fitia le wharema i Liverpool, whaatasiai ma se tamaita i toru sputa usanga o lo tong fitia le wharema i Canberra. Whai mai e tinga ina fo i ista mai te toa tolu o lo tong fitia o ma fo i le wharemai a o wha ngā soro ai le suenga i le nei fo i whaalawe lawe tau ta vale. Tala nā Radio Samoa i le nei a salulu. Radio Samoa. Taslima i watolu. Amo.